Buenos días a todos. Celebramos a sesión ordinaria do Pleno da Corporación para o vindeiro xoves 27 de febreiro de 2020. A primeira parte é a parte resolutiva. O primeiro punto do orde do día é a aprobación se procede dos borradores das actas das sesións anteriores. Pleno ordinario 30 de 1 de 2020 e pleno extraordinario do 6 de 2 de 2020. Unha cuestión sobre as actas. Procedemos entonces a la votación. Votos a favor. Por favor, ¿puedo intervenir? Sí. Bueno, yo voy a aprobar el acta. Lo que pasa es que el otro día, cuando estaba interviniendo, el señor alcalde me hizo un corte. Estaba haciendo un recorrido por las diferentes parroquias del concello y me cortó la palabra en la parroquia de Morás. Y me quedaron Loureda, Marrañán y Larín sin decir nada. Quisiera que constaran en acta esos puntos. Le paso una copia al señor, a la secretaria. Que se incorpore en el acta. Sí. Pero tú, de todas maneras, aunque yo te corte, tú continúa. ¿Vale? No te... No, que pueda seguir explicando lo que quería incorporar en ese punto. No, si yo es que se cortó y él no continuó. Estaba en su turno, en su tiempo y en su turno de intervención, pero después no continuó. Yo intervine. Por el tiempo. Bueno, es igual. Para la próxima vez continúo. Vale. El punto número 2 es dación de conta da nova constitución do Grupo Municipal do Partido Popular, dos seus integrantes e voceiros. Se dá conta da composición do Grupo Municipal composto polos seguintes membros: José Carlos Calvelo Martínez, José María Sánchez Novo, Inés Ramos Álvarez, Luis Alberto Castro Calvete, Josefa Zas Suárez, Purificación Zas Rodríguez, Víctor Merelas García, José Manuel Pena San Martín, Patricia Amado Varela, José Antonio Calvelo Añón, Ana María Bello Vázquez e Ángel Vázquez Sández. O terceiro punto é dación de conta do decreto editado pola Alcaldía Presidencia número 415/2020 relativa á composición e atribucións da Xunta do Goberno Local de Corporación 2019-2020. Se modifica a composición da Xunta de Goberno Local do Concello de Arteixo para o mandato 2019-2023 conforme ao acordo editado con anterioridade ca seguinte composición. Primeiro presidente, don Carlos Calvelo Martínez. Primeiro tenente alcalde, don José María Sánchez Novo. Segundo tenente alcalde, dona Inés Ramos Álvarez. Terceiro tenente alcalde, don Luis Alberto Castro Calvete. Cuarto tenente alcalde, dona Josefa Zas Suárez. Quinto tenente alcalde, don Víctor Merelas García. E sexto tenente alcalde, dona Patricia Amado Varela. E sétimo tenente alcalde, don José Antonio Calvelo Añón. As modificacións sobre as funcións non levan variación con respecto ao acordo inicial. O punto número 4 é dación de conta do decreto editado pola Alcaldía Presidencia número 414/2020 relativo á modificación de nomeamentos de tenentes de alcalde. No mesmo sentido que o acordo anterior, se modifica en consecuencia a composición da Xunta de Goberno Local os tenentes de alcalde. Primeiro o tenente alcalde igualmente José María Sánchez Novo, segundo tenente alcalde dona Inés Ramos Álvarez, terceiro tenente alcalde don Luis Alberto Castro Calvete, cuarto tenente alcalde dona Josefa Zas Suárez, quinto tenente alcalde don Víctor Merelas García, sexto tenente alcalde dona Patricia Amado Varela e sétimo tenente alcalde don José Antonio Calvelo Añón. E o punto número 5 é dación de conta do decreto editado pola Alcaldía Presidencia número 416/2020 relativo á modificación de nomeamento dos concelleiros e concelleiras do equipo do goberno delegados na Alcaldía. En extracto se modifica a composición dos concelleiros delegados da Corporación para o mandato 2019-2023 conforme ao acordo anterior no seguinte sentido, en resumen: concelleiro de Personal e Seguridade Cidadá, José María Sánchez Novo; concelleira de Igualdade, Servicios Sociais, Sanidade e Educación, dona Inés Ramos Álvarez; concelleiro de Urbanismo e Patrimonio, don Luis Alberto Castro Calvete; concelleira de Maiores e Actividades Sociais, dona Josefa Zas Suárez; concelleira con Delegación Especial de Deportes, Participación Cidade e Xuventude, dona Purificación Zas Rodríguez; concelleiro de Medio Ambiente e Medio Rural, don Víctor Merelas García;
Concelleiro con Delegación Especial en Servicios Municipais, don José Manuel Pena San Martín. Concelleira de Economía e Facenda, Contratación, Turismo e Novas Tecnoloxías, dona Patricia Amado Varela. Concelleiro de Medio Urbano, don José Antonio Calvelo Añón. Concelleira con Delegación Especial de Cultura, dona Ana María Bello Vázquez. E, por último, Concelleiro con Delegación Especial de Promoción Económica, don Ángel Vázquez Sández. As delegacións que se incorporan no texto literal. E o punto número 6 é proposta da Alcaldía deixándose en efecto o acordo adoptado polo Pleno Extraordinario celebrado o 4 de 7 de 2019 de determinación da composición permanente da Mesa de Contratación como órgano de asistencia técnica ao órgano de contratación. Sí, en este caso xa requiere votación no seguinte sentido. Primeiro punto, deixarse en efecto o acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria celebrado o día 4 de xullo de 2019 en relación coa composición permanente da Mesa de Contratación como órgano de asistencia técnica ao órgano de contratación para os expedientes que se inicien a partir da adopción do presente acordo, sendo sustituída por unha composición específica que se levará a cabo no acordo de aprobación do expediente de contratación e pregos reguladores de cada unha das contratacións que se tramiten polos órganos de contratación municipal co fin de adaptar ao momento concreto das especificidades técnicas de cada expediente a composición da mesa sen estar afectado polos cambios en materia persoal e órganos corporativos que se sucedan. Segundo punto, manter a composición establecidas por expedientes iniciados que se atopen en tramitación. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? ¿Antonio? No, a favor. Vale, perdón. O punto número 7 é proposta de acordo de modificación da composición das comisións informativas. Igualmente que os acordos anteriores derivados da modificación da composición da corporación, sometes a consideración do Pleno primeiro modificar a composición das comisións informativas seguintes a tenor dos cambios na corporación municipal, mantendo invariable o acordo adoptado no Pleno extraordinario celebrado o día 4 de xullo de 2019 no seguinte sentido. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Comisión Informativa Especial de Contas, que actuará como Comisión Informativa de Asuntos Económicos, terá a seguinte composición: 6 representantes do Partido Popular de Arteixo, 3 representantes do Partido Socialista de Arteixo, 1 representante do Bloque Nacionalista Galego e 1 representante dos concelleiros non adscritos. A composición deslinde que pasará a estar formada polos membros seguintes: o alcalde, un representante do Partido Socialista de Arteixo, un representante do Bloque Nacionalista Galego e un representante dos concelleiros non adscritos. Procedemos entón a votación. Votos a favor? Abstencións? O punto número 8 é proposta de acordo para nomeamento de representantes da corporación en órganos colexiados que se sente competencia do Pleno. Tendo en conta a emenda que se acordou na Comisión Informativa celebrada o día pasado na composición dun dos consellos escolares, sometes a consideración do Pleno se procede o novamento dos seguintes concelleiros como representantes da corporación en organismos que se relacionan. Primeiro, Asociación de Desenvolvemento Rural Mariña Betanzos, titular dona Patricia Amado Varela e suplente don Ángel Vázquez Sande. Mesa Local de Comercio do Concello de Arteixo, presidente don Carlos Calvelo Martínez e o secretario da corporación ou funcionario en quen delegue. Os vocais son presidente da Unión de Consumidores e Medio Ambiente Arteixo, presidente da Asociación Arteixo e Centro Comercial Aberto, don Ángel Vázquez Sande en representación como concelleiro do Concello de Arteixo, dona Patricia Amado Varela, no mesmo sentido que o anterior, e o xefe territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña como representante da Administración Autonómica. Seguinte órgano é o Consello Territorial de Propiedade Inmobiliaria, o titular é Carlos Calvelo Martínez e a suplente Patricia Amado Varela. No Consello Sectorial Veciñal, o presidente igualmente o alcalde presidente, Carlos Calvelo Martínez, o vicepresidente dunha Purificación, Zas Rodríguez. A continuación, o secretario da Corporación e os concelleiros un representante de cada un dos grupos municipais, un do Partido Popular, un do Partido Socialista, un do BNG e un do grupo non adscritos, así como representantes de asociacións e colectivos veciñais. O Consello Sectorial, igualmente co anterior, o presidente e o alcalde, don Carlos Calvelo Martínez, a vicepresidenta e a concelleira dunha Purificación, Zas Rodríguez, e os representantes na mesma composición que anterior. Nos consellos escolares son os representantes seguintes se nomean don Carlos Calvelo Martínez como representante do Concello no CIP Novo Arteixo, dona Josefa Zas Suárez no IES Pastoriza, dona Inés Ramos Álvarez no CIP Ponte dos Brozos, don José María Sánchez Novo no IES Manuel Murguía, dona Ana Bello Vázquez no CIP San Xosé Obreiro, dona Inés Ramos Álvarez no CIP Galán, don Ángel Vázquez Sande no IES Sabón, don Víctor Merelas García como representante nas escolas unitarias de Larín e Rorís, dona Patricia Amado Varela como representante na Escola Unitaria da Lagoa,
dona Inés Ramos Álvarez como representante da Escola Unitaria de Villarrodrís, e aquí a emenda que se incorporou na comisión informativa, que é a sustitución de dona Purificación Zas por Inés Ramos Álvarez. Disculpad. Como representante na Escola Unitaria de Barrio Novo. Esta é a modificación. Dona Inés Ramos Álvarez, igualmente, como membro da Comisión de Escolarización, e, por último, a Escola Infantil Galiña Azul como representante municipal do alcalde don Carlos Calvelo Martínez e dona Inés Ramos Álvarez. Como nomamento de representantes no Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Golfo Ártabro Sur, a titular será dona Patricia Amado Varela e o suplente do Víctor Merelas García. Os demais organismos e entidades, a representación que se ostentará directamente polo señor alcalde presidente. Procedemos a la votación. Votos a favor. Abstencións. O punto número 9 é proposta de modificación de recoñecemento de dedicacións exclusivas e réxime de retribucións dos cargos de concelleiras do Concello de Arteixo. Derivado igualmente da modificación da corporación nestes últimos meses, sometes a consideración do Pleno se procede. Primeiro punto, modificar o acordo de dedicación total exclusiva en xornada completa dos membros da corporación que se indican de seguido con efectos da data do nomeamento e aceptación dos cargos con adicación exclusiva para os concelleiros indicados, coas retribucións que se determinan, divididas en 14 pagas de devengo mensual, 12 ordinarias e 2 extraordinarias que se devengarán o día 1 de xuño e o día 1 de decembro de cada ano, mantendo invariable o acordo do Pleno extraordinario celebrado o día 4 de xullo de 2019 na parte non afectada pola presente modificación. Por tanto, os cambios que se introducen son os seguintes. A Consellería de Economía e Facenda, Contratación, Turismo, Novas Tecnoloxías, a retribución bruta anual corresponde a 44.000 euros. No Concelleiro con Delegación Especial en Deportes, Participación, Cidade e Xuventude, 36.000 euros brutos. E Concelleiro con Delegación Especial en Promoción Económica, igualmente 36.000 euros brutos. Procedemos a la votación. Sí. Bo día a todos e a todos. Unha breve reseña e a intención de voto negativo que imos ter neste punto. Independentemente da modificación que se faga, está claro que a modificación faise para reestructurar o goberno, mas nós imos votar en contra precisamente porque na orixe destas dedicacións exclusivas pois nós votáramos en contra de como se fixera ese reparto sin ter en conta a ningún grupo da oposición. Era esa a explicación que quería dar. Sí, tamén é para explicar o noso sentido do voto e por intervir xa neste punto e evitar intervir en cada un dos puntos anteriores. A nos non nos preocupa tanto o reparto de dedicacións exclusivas, sino que nos preocupa, unha vez máis, creo que, ainda que xa é reiterado, o que nos preocupa é a organización do Concello. Nese sentido, temos certas dúbidas por como vemos como está circulando este novo goberno, que xa ademais leva un tempo xa prudencial. Creemos que hai unha falta e seguimos localizando un déficit importante de xestión. Creemos que cada vez todo se vai centrando máis na figura do alcalde, que non sei como dá sacado horas do día para atender todas aquelas cuestións que dice que competencias que está asumindo. Nos dá moitas veces a impresión de que vostedes quixeron facer un reparto do máximo posible entre os seus concelleiros como se fora un botín. Esa é a sensación que temos, non en canto a cal é a implicación e o desenrolo das súas funcións dentro das competencias que teñen atribuídas os concelleiros. Por tanto, nos vemos incapaces de votar a favor. Si é certo que lle desexamos toda a sorte do mundo aos concelleiros que collen novas dedicacións. Espero que fagan un bo traballo, tanto Patricia en Servicios Económicos como Contratación ten un traballo duro por diante nos departamentos que eu creo que están ahora mismo, certamente para a miña impresión en cuestión como Contratación, e tamén ao novo concelleiro, ou outra vez ao novo concelleiro Ángel, que espero que tamén faga un bo traballo. Espero que tamén
pois faga o seu traballo pensando non só en temas partidistas, sino que recorde que o pobo formamos todos, que as asociacións que hai neste Concello deberan de ser respetadas e deberan de ser apoiadas e entendidas por parte do goberno municipal, no que se refire ao ámbito comercial e empresarial, unha petición que lle fago expresamente, e tamén a Puri nas novas competencias que ten en cuestións de participación cidadana que espero que non pasen inadvertidas como creo que pasaron durante estes 9 anos, que creo que non se fai un esforzo importante por fomentar esa participación cidadana. Desexarlles a mellor das sortes, non son novos vostedes, son un grupo de goberno que leva gobernando 9 anos, e creo que necesitamos en Arteixo poñer moita máis chicha no asador e ser máis eficaces na xestión porque os cidadáns non o demandan. Non é solo o que chegue por vía externa, Arteixo non é solo o que chegue por vía económica externa, que está moi ben e que todos aplaudimos, senón é tamén a xestión que logo con esos cartos que deixan aquí as empresas, pois que se faga todo o posible para mellorar o nivel e a calidade de vida dos cidadáns e tamén das empresas que temos neste Concello. Creo que aí temos un déficit importante. Sigo pensando que incluso as persoas que están como asesores deberán facer un traballo de asesoramento e, polo tanto, tamén poño énfasis en eso, en que se dote o Concello dos mellores profesionais nos ámbitos oportunos para que este Concello pois sexa referente xa que ten capacidade económica para facelo, nada máis. Bueno, en ese sentido, pues efectivamente, debido a la situación de una desgracia personal, nos obliga a hacer esta reestructuración y en ese sentido, pues desearles y que a todos los compañeros que se incorporan en las nuevas funciones, pues un poco que sigan continuando este trabajo que se ha hecho durante estos 8 o 9 años. Entendemos que vamos a hacer un esfuerzo, sobre todo a la hora de, bueno, pues un poco atender y centrarnos en aspectos que yo creo que van a priorizar el desenvolvimiento y el desarrollo de lo que es el Concello. Efectivamente, dentro de lo que es el trabajo de las asociaciones por parte de Ángel, pues oye, pues las asociaciones van a recibir pues un poco la cantidad económica en concurrencia competitiva, que es un poco lo que nos ha solicitado y que vamos a hacer este procedimiento durante los próximos años, intentar reducir las subvenciones nominativas e ir todos a concurrencia competitiva. Y pues lo que sí que tenemos que decir, y este trabajo un poco refrendar el esfuerzo de gestión también en este caso de nuestro compañero que falta, que es Baldomero. Hemos conseguido en estos meses pues ya prácticamente terminar todos los convenios de gestión que eran importantísimos para este Concello, como son los convenios de lo que es el agua de Morás, el convenio de la AXI, y bueno, pues a partir de ahora pues seguir trabajando abiertos también a las peticiones de lo que es la oposición e intentar pues desarrollar que, lo volvemos a decir, creo que la perspectiva de crecimiento y proyección del futuro del Concello pues es una perspectiva muy importante. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Vale. El punto número 10 es dación de conta do informe trimestral de execución do orçamento do cuarto trimestre do exercicio 2019, en cumprimento do establecido na orden HAP 2015/2012 do 1 de octubre de desenvolvemento das obrigas de suministro de información previstas na Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financiera. Dación de conta do informe, non hai votación. O punto número 11 do orde do día é ratificación do decreto da Alcaldía número 293/2020 de cumprimento dos requerimentos efectuados pola Diputación Provincial relativo ás obras da senda peonil de La Sobre, senda peonil da carreteira AC 552 entre o Quinto Pino e a Maceira e mellora do sistema de bombeo de auga potable Sobrado Pastoriza incluída no post-2020. Igualmente dar conta para a súa ratificación. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Gracias. Sí. En el informe de ejecuciones trimestrales de esta entidad local, cuarto trimestre, nos interviene. Votamos ahora el punto 11.
Es una dación de conta, no hay que dictaminar nada. El punto 11 está votado, ¿verdad? Punto 12, resolución do recurso de reposición frente ao acordo plenario de data 28 de febreiro de 2018 polo que aprobou o proxecto de expropiación urbanística polo sistema de tasación conxunta para a execución de obras ordinarias de urbanización dun tramo da Rúa Ecuador e parte da travesía de Meirás a Arteixo en execución de sentencia. Sí, dictaminado pola Comisión Informativa, sometes a consideración do Pleno. Primeiro punto, resolver o recurso de reposición interposto contra o acordo plenario de data 28 de febreiro de 2018 en execución de sentenza ditado 23 de setembro de 2019 por xuízo xulgado contencioso administrativo número 4 da Coruña, entrando a resolver o fondo do asunto. O segundo punto é desestimar o recurso de reposición interposto contra o acordo plenario de data 28 de febreiro de 2018 relativo á reclamación polo recurrente da titularidade da finca con referencia cadastral como da súa propiedade por non acreditar a titularidade do seu favor. Terceiro punto, declarar a finca con referencia catastral, según se indica, no procedimento expropiatorio como de titularidade litixiosa. E cuarto e último, notificar a presente resolución ao interesado con indicación de que contra a mesma poderá interpoñer recurso contencioso administrativo no plazo de 2 meses a contar dende o seguinte a notificación pero ante o xulgado contencioso da Coruña. Intervencións. Procedemos entonces a votación. Votos a favor. Abstencións. O punto número 13 hai que proceder a retiralo, verdad? Sí. Espera. O punto número 13, proposta de subcontratación relativa ás pistas de pádel e tenis previstas no contrato de xestión, explotación e mantemento do complexo deportivo municipal de Arteixo. Sí, é necesario retirar o punto de orden do día porque hai competencia delegada na Xunta do Goberno Local do Pleno. Incorporouse de forma automática como asunto dictaminado pola Comisión Informativa, volcou a convocatoria do Pleno, pero debe de ser resolto por Xunta de Goberno Local. Se resolverá no día de hoxe, non é necesario votalo. Vale. Si queres preguntar algo. Sí. É igual, sí. O que pasa que dictamina outro órgano. Ou non? No, xa non. O Goberno terá de la disposición no seguinte pleno ordinario, eso sí, por suposto. De todas maneiras, como tedes toda a información e toda a documentación no pleno de hoxe, é o mesmo, en vez de votalo aquí no pleno ordinario, é Xunta de Goberno, competencia. O punto número 14, modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento de Arteixo para clasificar como solo urbano o polígono industrial de Suevos. Sí, igualmente dictaminado pola Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, somete a consideración da Corporación. Primeiro punto, acordar por maioría absoluta a terceira aprobación provisional do documento presentado por don Ángel Luis Monteoliva Díaz, que tuvo entrada o 14 de 2 de 2020, de aprobación provisional corrixido de xaneiro de 2020 da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento de Arteixo para clasificar como solo urbano o polígono industrial de Suevos. Segundo punto, remitir a Consellería competente en materia de urbanismo expediente completo e debidamente diligenciados en aqueles datos cuxa inclusión no plan non sexa posible a luz da Lei Orgánica de Protección de Datos e garantía dos dereitos digitais concordantes. Terceiro punto, ter por esgotado o plazo de suspensión do otorgamento das licencias no ámbito delimitado polas parcelas catastrais afectadas no acordo anterior. Alguna intervención? Sur? No. Ben, simplemente quería poñer de novo en riba da mesa e reiterar de que, bueno, requirimento tras requirimento, máis o que é fundamental, o que é imprescindible para este Concello, xa que estamos falando de que é un Concello que camiña cara aos 50.000, con grandes inversións en infraestructuras para que o polígono de Meirás e as empresas que se sitúen ali se desenvolvan adecuadamente. E nós, sin un plan xeral, é que isto non é concebible, é que é contradictorio, ademais. Necesitamos un plan xeral, necesitamos un documento que nos organice o Concello, que nos ordene o Concello. E vemos que veñen modificacións puntuais de normas subsidiarias do ano 95 de cando Arteixo tiña 20.000 habitantes. E camiñamos, non se nos morde a lingua cando decimos que camiñamos cara aos 50, é que non é lógico, non é de sentido común que eso suceda. Quería simplemente poñer en riba da mesa esta reflexión.
Sí, nunha mesma liña dá a sensación, ten razón Xurxo cando así o di, que vamos a saltos e vamos intentando planificar salto a salto en cada sitio dunha forma determinada e non se ve unha planificación xeral de todo o Concello con respecto pois, o que queremos tanto nas zonas industriais como nas zonas nos núcleos urbanos como nos núcleos rurais. Botamos moito de menos precisamente o que di Xurxo, que é unha planificación xeral do Concello para saber que Concello queremos de cara aos próximos 30 anos. Dá a sensación a veces de que xa non é en cuestión de intentar normalizar a situación nunha zona industrial como Suevos, non sei como está actualmente a situación tamén do propio núcleo do Porto, senón que cuestións, por exemplo, como as normas tamén do polígono de Sabón, como está a situación tamén urbanística de Morás. Dá a sensación de que non facemos unha planificación conxunta e botamos moito de menos ao Concello e ao Goberno do Concello que faga pois ese traballo de intentar pois que entre todos pintemos o futuro, cal van a ser as comunicacións, como nos vamos a dotar de mobilidade, cales zonas van a ser preservadas por ser máis necesario preservalas con respecto ao medio ambiente, onde vamos a dotarnos de servicios. Eu creo que ese tipo de cuestións bótanse en falta porque ao final dá a sensación de que vamos pois actuando localmente en lugares se non temos unha planificación conxunta. Dentro do que é o caso, pois evidentemente canto antes se poda pois levar a cabo a modificación das normas no polígono industrial de Sous mellor e, polo tanto, xa levamos moitísimos anos con este tema e esperamos que tanto eso como a situación que están a vivir os veciños do Porto pois se xa solucionado o antes posible. Bueno, decir que isto é unha modificación non sustancial, é unha cuestión técnica de adaptación á lei, nada máis. É unha cuestión que é fruto da aprobación do reglamento do suelo, que este documento iniciase anteriormente a publicación do reglamento, despois adaptase ao reglamento e ora, pois, bueno, como a Xunta de Galicia tamén debía ser os primeiros documentos que tramitaba nese xeito, pois, bueno, pois puxo algúns requerimentos máis. Son cuestións técnicas e pouco máis que decir porque non son decisións políticas nin de ningún tipo. O que se quixera facer é unha pequena apreciación a que esta modificación puntual, se aprobara o plan xeral que iniciou o Partido Socialista, había que facer igual porque o excluía. Unha implantación industrial que data do ano 68 aproximadamente estaba excluída. Entonces, houve que facer isto. Daría igual con plan xeral ou sin plan xeral. Esta modificación puntual por olvido de alguén que, oye, tampouco é que se note harta, agora pasa bastante desapercibida, nin huele, nin nada, nin se ve, estaba olvidada do plan xeral. Respecto á mobilidade, pois está ben o apoio que vamos a recibir, porque se levantamos o peaxe resolvemos a mobilidade de Arteixo. O sea, tampouco hai que ser grandes urbanistas para darse cuenta de que o problema da mobilidade de Arteixo é quitar un peaxe. Non hai tampouco moita máis festa de que falar. Despois serán retoques, pero xa actos de cirugía urbanística. A publicación dos núcleos costeiros fíxose onte no DOGA. Así que se eu queredes contar os de Suevos, que tanto vos preocupa, pero vou dicir aos de Suevos, os de Sorrizo, os de Barreña e os de Chamín, que se afecta a todos, que a partir de hoxe teñen 2 meses para presentar as alegacións. Data porque onte se publicou no DOGA e o reloj empeza a contar hoxe. E a modificación puntual de Sabón, que tamén se preguntou aquí por ela, pois, hombre, eu penso que se está bastante enterado cando se quere bombardear e eliminala. Non só eliminala, senón boicotear que continúe a actividade económica no polígono, solicitando reiteradamente a suspensión de licencias, que me parece, bueno, máis que, pois, é moi fácil falar de promoción económica e ao mesmo tempo meter zancadillas. Bueno, eso, soplar e sorber ao mesmo tempo. Técnica de algúns. Gracias.
Procedemos entón á votación. Así. Sí, a ver, un par de cuestionciñas polo que di o concelleiro de urbanismo. Dá a sensación de que vostede actúa habitualmente, é unha situación habitual que actúe vostede con bastante mala fe nas súas intervencións e non quero dicir a realidade de todo o que hai encima da mesa. Vostede entende que nós pedimos a suspensión de todas as licencias no polígono de Sabón e sabe vostede que non é así, que nós solicitamos que se paralicen as novas licencias que cambian precisamente de uso e non todas as licencias. Vostede fai esa apreciación para dar a entender que nós queremos paralizar a actividade económica que hai neste Concello, pero non é tal. Iso que nós queremos, e creo que ademais deberá de ser así, e creo que vostede deberá analizalo, porque non é paralización, é intentar poñer o noso gran de area dentro da modificación que se quere facer do polígono de Sabón, é precisamente preservar tanto a situación de tráfico e de mobilidade que hai no noso Concello, e especificamente nese polígono, como a actividade comercial que hai no centro do pobo que a vostedes parece que non lles preocupa absolutamente nada. E, polo tanto, nós o que estamos pedindo é precisamente que se analice, e por eso fixemos alegacións, a modificación, que se analice a posibilidade de que non se incorpore actividades comerciais no interior do polígono de Sabón. Non estou falando da parte da fachada externa, que xa é prácticamente malla urbana e, polo tanto, entendemos que sería hasta oportuno que se fixese esa labor, sino que se preservase precisamente esa actividade comercial tan importante que hai dentro do polígono de Sabón, non poñendo en risco por situacións de tráfico que poden perxudicar empresas tan importantes que non lles vou a contar a ninguén en Arteixo que existen. E tampouco entendemos, é unha posición política, e creo que é unha gran área comercial en Coruña, hasta o Marineo ten problemas de comercial, que vostede sabe precisamente que é o que están a facer dentro da parcela das webs, e nós entendemos políticamente que debera o Concello primeiro analizar como está a mobilidade do polígono, que deberan analizar vostede sin ese comercio. Tan fácil como eso. Porque non me gustaría nada. Gustaría nada que os meus fillos circularan por un Arteixo vacío, oscuro, sin comercio, sin xente pola calle. E, por tanto, é unha decisión política e nós facemos alegacións no sentido de intentar indicarlo a vostedes para que, polo menos, o recapaciten e que o analicen. E antes de tomar decisións, xa dotando o interior do polígono de Sabón de áreas comerciais, lle decimos, home, pense o primeiro, faga a modificación. Se é a súa decisión, ao final, a vosa decisión, ir por ese camiño, fágano, pero primeiro, polo menos, fagan a modificación puntual que teñen do polígono, remátena e, posteriormente, tomen decisións. Non estamos en contra, e creo que sería, e ademais non é, eu creo que é bastante sucio decir que nós estamos en contra da actividade comercial, que estamos en contra de que se instalen comercios e supermercados no noso Concello, o que estamos en contra é de que se faga dun xeito que creo que non está, é a nosa posición, ben analizado. E, polo tanto, cando nós pedimos suspensións de licencias, vostede é o que ten que ditaminar por vía dos seus técnicos que licencias se poden suspender e cales non. Eso vostede o sabe perfectamente. Ora, se resulta máis cómodo decir que o Grupo Socialista pode estar en contra de que haxa unha obra de ampliación da actividade que ten Inditex, pois fágao, pero é mentira, ou outro tipo de cuestión. Non estamos nesa liña, concelleiro. O que estamos é en liña de intentar, pois eso, preservar
tanto a actividade comercial, hosteleira do noso concello como a posible mobilidade, porque a día de hoxe, seguramente que, ahora xa se abriría, hai unha calle cerrada no polígono de Sabón. E todos somos conscientes de que pasar e transitar polo interior do polígono e polo concello pois é complicado, porque está ben que ahora, por exemplo, logo falaremos deso, que se duplique a Avenida Sabón, benvida sexa a posibilidade de que se faga, pero hai moitos problemas de tráfico que entendemos que non só se solucionan con esa cuestión que vostedes plantexan de eliminar a peaxe, porque, volvo a repetir, no caso de que ojalá se conseguise eliminar a peaxe pastoriza, aínda está anterior de Larín, Por lo tanto, supoño que vostedes estarán pedindo tamén á Xunta de Galicia que libere a peaxe de Larín, porque dá a sensación de que non ten ningún tipo de responsabilidade. Por lo tanto, digo, non só eso. Eu creo que temos que facer un análisis importante de como está a nosa mobilidade, o noso tráfico. Se se consigue esa eliminación, evidentemente saben que é unha posición unánime do noso Concello e seguirá sendo pedir esa posibilidade de que se utilice o tramo inicial para comunicar co porto, pero creo que vostedes tamén deberían de analizar pois se é bo e preciso pois que se utilice o polígono de Sabón para actividades comerciais cando hai unha industria das máis potentes do norte de Galicia que creo que deberíamos de preservar. Simplemente é unha solicitud, eu creo que é positivo que nos analicemos e fagamos alegacións nese sentido, que lle pidamos que antes de dar licencias novas en ese sentido que vostedes o analicen nas alegacións que presentamos, nada máis. Só quero contestar o tema da suspensión de licencias, porque parece que isto se poden suspender as licencias para os rubios ou para os morenos ou para non sei quen. As licencias ou se suspenden ou non se suspenden. O sea, non existe eso. O sea, hai que ler a lei e ver o que di. O sea, non hai esa suspensión parcial de se as piden Inditex dámolles e se as piden os das webs non lles damos. Non é así. O sea, ou se suspende ou non se suspende. As reglas de xogo son as que son. Entonces, como aquí non procede suspender as licencias porque se aumenta un uso, non se quita nada, non se modifica nada do anterior, senón que se aumenta un uso, pois non é unha cuestión arbitraria, decir, pois mira, pide a Inditex que aí nos ven, dámolle. Pide o outro que aí nos mal, non lle damos. Non, non é así. Nada máis, só quería facer esa aclaración porque parece que o urbanismo é algo discrecional e non é algo discrecional nin arbitrario. É sencillamente reglado. A ver, nosotros volvemos a reiterar que por una mentira, por mucho que lo digan, no se convierte en verdad. Y en la parcela de las webs no va a ir una gran superficie comercial. No va. No va. La parcela de las webs está un poco, y para que la gente lo pueda entender, con una configuración muy parecida a lo que es el World Center de la Grela, donde principalmente va a haber edificios de oficinas. Tampoco están de acuerdo con la instalación de edificios de oficinas, donde el concello va a tener una superficie de 600 metros cuadrados totalmente equipada para hacer un vivero de empresas. Tampoco están de acuerdo de eso. Yo creo que es toda la riqueza o la aportación de crecimiento, de empleo que puede aportar la creación de allí de oficinas va a ser beneficioso para lo que es el concello de Arteixo. Hay muchísima gente vinculada, vamos a decirlo así, a actividades de empresas del propio polígono, caso de Inditex, que pues un poco requieren tener su oficina próxima a las instalaciones de Inditex. Y no es malo, no es malo. Yo creo que es positivo que puedan venir gente a hacer aquí su trabajo y instalar nuevas empresas, pues empresas de nuevas tecnologías, un poco adaptándonos a lo que es lo que está avanzando las políticas de empleo y sobre todo lo que está avanzando con las nuevas tecnologías. Es preservar el tráfico. Hombre, yo creo que si hay un gobierno que se ha preocupado por lo que es el tráfico del polígono de Sabón, es este gobierno. Y les recuerdo cuál era la situación del polígono de Sabón antes de que llegáramos nosotros en el 2011. Creo recordar que la rotonda de Sabón se hizo cuando estábamos nosotros gobernando. La rotonda de Sabón. Creo, en ese sentido, que se acaba de poner en funcionamiento el desdoblamiento de la avenida Finisterre desde la zona del Rozas a la zona del Bajamar.
Creo que eso es importante y creo que ahora en el siguiente punto vamos a llevar la aprobación de un convenio para el desdoblamiento de lo que es la Avenida de la Diputación con 4 carriles, con una inversión de 6 millones de euros que hace la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia. Efectivamente, si me pregunta a mí lo que es la apuesta por el tráfico que tiene que haber, no solo a lo mejor aquí en Arteixo, sino también en otras ciudades, es que tenemos que empezar a apostar todos por un transporte público. Y creo sinceramente que hay que terminar de seguir ampliando o haciendo nuevas infraestructuras cuando realmente tenemos la posibilidad de optimizar lo que es un transporte público. Y que las infraestructuras que necesita el Concello de Arteixo, como decía antes mis compañeros, pues es principalmente liberar el peaje de Pastoriza. Es la infraestructura principal para garantizar la movilidad. Creo que también la Xunta está haciendo las conexiones en el polígono de Morás, con un desdoblamiento y con un acceso a lo que es el polígono que va a ser de manera importante y que va a beneficiar importantemente lo que son los accesos también aquí al polígono de Sabón. Y bueno, pues en ese sentido, pues el trabajo que se ha hecho estos años se está demostrando, va a ser efectivo también en los próximos años y entendemos que si entre todos apostamos por el transporte público, no es cuestión de seguir construyendo nuevas infraestructuras viarias. Lo único que pedimos aquí en Arteixo es sentido común y racionalizar y optimizar las infraestructuras existentes. Creo que eso estaremos todos de acuerdo. Creo que también, un poco en ese sentido, a lo mejor a ustedes les molesta, pues a lo mejor habría que preguntarle a los vecinos de Arteixo si les molesta la implantación de un centro Mercadona. A lo mejor habría que preguntarle a los vecinos de Arteixo, ¿estáis de acuerdo en que se implante el Mercadona en el concello de Arteixo? Pues a lo mejor ustedes se quedarían sorprendidos de la respuesta que un poco podrían dar los vecinos. Porque sí que la mayor parte de los vecinos de Arteixo están interesados en que se implante un Mercadona. Y quiero reiterarles que cuando se está hablando de un poco la implantación de superficies comerciales en el polígono de Sabón, pues bueno, podríamos hablar del Gadis, podríamos hablar del Eroski, que se formalizó cuando ustedes estaban gobernando. Hombre, yo creo que hay que tener un poco de sentido común. Y efectivamente, yo creo que hay que trasladar una preocupación evidente, no solo aquí en el concello de Arteixo, sino en todos los concellos, incluso en las ciudades, de lo que va a pasar con el pequeño comercio. Pero el pequeño comercio, el problema no es que se instale un Mercadona en la zona de la parcela de las Sueps. El pequeño comercio es la evolución de lo que es la venta online. Y lo tenemos todos que asimilar. Efectivamente, yo sería más partidario, y usted como lo dice, para apoyar al pequeño comercio, de decirle a los vecinos de Arteixo que no compren en online. Por favor, no comprar en online. Es la venta online, Amazon o las distintas plataformas que hay están afectando gravísimamente al comercio, no el de Arteixo, el comercio de Coruña, el comercio de toda Galicia, el comercio de toda España. Y es uno de los problemas más graves que un poco va a pasar en los próximos años con la situación de los pequeños comercios. Y tendrán que ser políticas desde el Estado que están gobernando ustedes, desde la Xunta de Galicia y un poco lo que son las corporaciones locales, los que tengan que apoyar el desenvolvimiento y el desarrollo de lo que es el comercio local. Nadie quiere un Arteixo vacío ni oscuro, y nadie quiere una Coruña vacía y oscura. Y ustedes pueden pasear por las distintas calles de Coruña y es un estado lamentable, mucho peor del que tenemos aquí en Arteixo, cómo se está abandonando todo el comercio. Y tampoco es una cuestión de superficies comerciales, porque al final es pues un poco la problemática que hay, es que el comercio online va a provocar a que buscar una mayor especialización dentro de lo que es el comercio y, sobre todo, pues oye, pues a lo mejor ofertar un producto muy diferencial o especializarse muchísimo a la hora de poder vender. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y cuando se está hablando del comercio, la hostelería, hoteles, claro, parece como es que en el polígono no se puede implantar nada. Pero ¿por qué no van tan bien? Oiga, pues digan ustedes que ya hay suficientes bares aquí en Arteixo o suficientes cafeterías y que no se puede abrir más bares. O diga usted que, pues oye, hay suficientes comercios, suficientes locales y para no afectar más, que tampoco se abran más comercios. Esa no es la política, sobre todo desarrollo y desenvolvimiento de lo que es un concello y lo que es un poco el apoyo al comercio, a la hostelería y al comercio local.
Procedemos entonces a la votación. Votos a favor de... Esta es la modificación puntual de Suevos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? El punto número 15 es convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Infraestructuras e o Concello de Arteixo para levar a cabo a execución das obras de ampliación da capacidade da Avenida da Diputación no polígono industrial de Sabón. Examinado na comisión informativa do día 21 de febreiro, pero nos comunicaron da Xunta de Galicia na tramitación que hai que incorporar unha emenda no acordo previo á aprobación agora nesta sesión. A emenda é unha simple errata numérica na cláusula terceira do convenio na anualidade de 2022, en lugar de incorporarse 2.888.900 euros, hai que incorporar 2.880, porque é unha errata dun baile dun 8 por un 0 que xa deriva do sumatorio total. Vale? Así como tamén na cláusula cuarta, a incorporación da comisión de seguimento que debe de ser obligatoria e non potestativa. Se recollía na línea segunda, poderá constituirse unha comisión e debe de incorporarse na aprobación definitiva, constituirase unha comisión. Vale? O acordo que se vote recollerá estas dúas correccións. Vale? A rata numérica? A rata numérica é o correcto é na anualidade de 2022, en consecuencia co total da cifra de aportación son 2.880.931, porque se se suma pende dos 5.880.000 en lugar de 2.888.000, que daría se se sumaban as tres anualidades. Na cláusula terceira. No dictamen non. No dictamen estaba, no dictamen non. Enviei vos onte, a corrección definitiva para que puderades ver, porque nos chegou onte, entonces vos la subimos ao Drive para que puderas tela, pero no dictamen que se informou na comisión informativa estaba cambiado. Vale? Entonces, primeiro punto, tendo en conta esta emenda, sería aprobación. Se procede do convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Infraestructuras e o Concello de Arteixo para levar a cabo a execución das obras de ampliación da capacidade da Avenida da Deputación no polígono industrial de Sabón, segundo o literal que se incorpora no propio acordo. En segundo lugar, facultar ao señor alcalde para a asignatura do convenio que se dá aprobación. Intervencións? Bo día a todos e a todos. O noso grupo quere dicir que vai a votar a favor esta orden do día, pero queremos dicir algo con respecto a ela. Señor alcalde, señor concelleiro de urbanismo, ustedes saben, como urbanistas, que o noso concello sin un plan general es como un jardín sin flores. Para que nuestro concello sea próspero y floreciente, vuelvo a insistir una vez más, y lo seguiré haciendo cuantas veces sean necesarias, que nuestro desarrollo urbano e industrial será una realidad siempre y cuando lo dotemos de las infraestructuras necesarias. Y ese desarrollo ordenado y sostenible pasa necesariamente por aprobar un plan general de urbanismo, herramienta de vital importancia para que nuestra ciudad tenga futuro, proyección en el mundo. Está muy bien las dos rotondas que se proponen, pero sería interesante que se fuera pensando en un vial de circunvalación para nuestra ciudad. Ello sería posible si su equipo de gobierno sacara adelante la tramitación del plan general. Desde nuestro grupo queremos decir que si ustedes sacan adelante el plan general, contarán con nuestro voto favorable. Gracias. Ben, por continuar un pouco o que vostede dixo no punto anterior, que se a rotonda fixeran vostedes, evidentemente. A rotonda tamén hai que decir que nun principio estaba proxectada a 3 niveis e que agora mesmo ten 2 niveis. Seguramente o tráfico e as colas e todas as retencións de tráfico que temos agora mesmo se minimizarían
con ese terceiro andar, con ese terceiro nivel. E, evidentemente, se hai que facer estas obras son porque a rotonda de Sabón non dan a solución que debera dar. Por meternos xa de cheo neste punto, gustaríanos saber ao grupo do BNG se están valoradas esas expropiacións que hai que facer, se están valoradas, se cando se van facer, porque en principio aquí hai a AXI pon a Axencia Galega de Infraestructuras pon para o ano 20 1,5 millón de euros, ou seja que xa deberían estar traballando neste aspecto. Mais tamén quería facer unha reflexión porque no informe da secretaria máis da interventora di aquí: al no conllevar reflejo presupuestario, no tiene repercusiones directas en el análisis de la estabilidad presupuestaria ni afecta al cálculo de la regla de gasto. Hai orzamento para isto? Se pretende facer un modificado de crédito, como vai ser o procedimento a seguir? Nada máis. Sí, na mesma línea, eu creo que do punto anterior, este convenio positivo, votarémoslo a favor. Só esperamos que non se quede simplemente nun aviso electoral. Estamos a 30 días de eleccións e, polo tanto, todo o que saia a 30 días de eleccións, este tipo de cuestións, veremos se logo, e ojalá que sexa así, que se ejecute despois e que se faga a inversión que todavía, como di Xurxo, está por ver se realmente se vai a cumplir logo todo este tipo de fogos artificiais que está vertendo a Xunta de Galicia nestes últimos meses, despois de ter paralizada a Galicia durante 11 anos, e que, como vostede ben di, se proxecta unha rotonda que acaba ejecutándose, pero curiosamente estaba planificada de outro xeito por outro goberno anterior con máis inversión, e se acaba facendo a que hai actualmente, evidentemente polas presións da actividade económica que hai no polígono, pero sí entendo que é un tema positivo, que se desdoble. Entendo que isto ten que ver acompañado e creo que aí temos que facer un esforzo, non sei se é con a axuda da Xunta de Galicia ou vía propia, de tamén sacar certo tráfico que ven ao polígono de Sabón e que está entrando por dentro da nosa malla urbana e casi rural, e, polo tanto, que temos que acelerar tamén en facer posible que, por exemplo, xa falamos en varias ocasións, e vostedes dá a sensación de que non queren facer absolutamente nada, ainda que sexa de forma preventiva, o que están a sufrir, por exemplo, todos os veciños do Monte Pequeno e ao Alto Arteixo, para que moitos traballadores que veñen a traballar ao polígono de Sabón polas mañás e salen despois polas tardes, non estén poñendo en risco a seguridade vial e o tráfico por zonas que non son para eso, que son zonas máis ben de pequenos núcleos que non teñen nin anchura nin as vías pertinentes para estar pasando por ali moitos cidadáns que veñen a traballar. Por tanto, eu creo que esa pata tamén temos que construíla pronto e debemos de darlle unha salida a planificación para que isto non suceda e tamén, evidentemente, ainda que falamos desde o peaxe, tamén buscar a forma de que a Xunta de Galicia pudera eliminar o resto da peaxe, sobre todo o de Larín, para que tamén certo tráfico se pudese distribuir mellor e non colapsase o noso concello. O que é real, certamente pasa, é que hai certas horas do día que a circular polo polígono para un cidadán deste concello, que ao final é o que nos debería de preocupar, non? Porque ao final nos gobernamos para aqueles que deixan os seus impostos neste concello, é realmente complicado e en algún momento desesperante. Por lo tanto, todas as iniciativas que veñan con relación a mellorar o tráfico de Arteixo e en concreto dun polígono importante
ten que ter pois a dedicación pois creo que axeitada para que non só se manteña a actividade actividade económica que hai actualmente, sino que medre, pois benvido sexa, e esperamos e veremos a ver si logo realmente pois ejecuta este convenio e se fai con os plazos pertinentes, que, bueno, veremos a ver si é así. Esperemos, nada máis. Bueno, vamos a empezar por el tema de las expropiaciones. Pues sí tenemos un pequeño problema con las expropiaciones. Sí. Pues que hay dos parcelas de la Diputación que no saben los límites. Espero, usted es diputado y está en el grupo de gobierno, que con ayuda de usted y con ayuda que yo también soy diputado, podamos un poco descongestionar pues toda esa problemática que hay, sobre todo con las dos primeras parcelas de entrada del polígono que ha hecho un procedimiento de subasta, las ha, vamos a decir así, procedido a vender la propia Diputación, donde el adjudicatario primero, pues ahora por sentencia judicial se tiene que volver otra vez para atrás y pues en ese sentido pues ahí hay una indefinición. Yo el otro día en comisión ya hablé con este caso con Luis Jaime para que procediera exactamente a definir pues lo que son los límites de esa parcela, porque prácticamente entendemos que los demás propietarios no van a poner ningún tipo de problema a, en ese sentido, ceder lo que es la propia plataforma viaria que está conformada dentro de este vial que es de 22 metros. No les afecta de su cierre para adentro, no les afecta. Es principalmente del cierre para afuera. Y todos, hay contactos prácticamente con todos, excepto a lo mejor hay dos propietarios pequeños que tenemos un poco que hablar, pero después todos los propietarios de lo que es la Avenida de la Diputación entendemos que van a ceder voluntariamente. Algunos ya lo han hecho, como es el caso de Alumán, que ha retranqueado justo en la zona un poco que hizo en la Avenida del Embalse, ya hizo el retranqueo para poder configurar allí también una rotonda. Entonces, entiendo en ese sentido que no va a haber problemas. El único problema que podemos tener con la Diputación, lo digo así abiertamente. Es verdad que también he hablado con Luis Jaime sobre donde tienen ellos la parcela que le hemos solicitado que nos cedan, donde tienen el almacén, debajo de la Guardia Civil y del muro para afuera también es vamos a decir, son ellos propietarios, pero van a formalizar también la cesión. El único problema, esas dos parcelas que están vendidas, que no se sabe a quién están vendidas y que hay sentencias judiciales que retrotraen uno para el otro lado. Y va a haber que deslindar. Lo preocupante, o sería una pena porque podría retrasar este proyecto, es que tengamos que hacerle una expropiación a la Diputación porque no saben los límites de su propia parcela. Eso es lo preocupante. Espero que se pueda resolver y en ese sentido, pues, intentar en lo más próximo posible a la firma de este convenio poder actuar. Vuelven a reiterar, no es un problema de niveles de la rotonda de Sabón. Es que no es un problema de niveles. Es un problema de tráfico. Lo que tenemos que de verdad apostar todos es por utilizar el transporte público. Da igual que tengas una rotonda a 4, 5, 6 niveles, si vas aumentando los tráficos de 50, 60, 70, 80.000 vehículos no pasan. Pero no pasan no por la rotonda, sino por los viales interiores. Ahora, con esta actuación, con la actuación del ASI y el desdoblamiento de lo que es los carriles de la Avenida de Diputación, por supuesto, va a mejorar la fluidez. Pero en hora punta, tráfico intenso y concentrado, pues en ese sentido pues llega un momento que a lo mejor, pues oye, 3.000, 2.000, 4.000 vehículos en media hora no entran en ningún lado. Y puedes hacer un rascacielos de rotondas que lo que vas a tener es el tráfico atascado en las propias rotondas. Y creo que se puede planificar y se ha hecho con las distintas alternativas, lo que decíamos, el desdoblamiento de la Avenida de Finisterre, que yo creo que ha sido una actuación importante, más el desdoblamiento de la Avenida de Diputación, y sí que va a mejorar todo lo que es la intensidad de tráfico para hacer. Oye, la intervención del Partido Socialista, que también se la aplico en este caso para el Bloque Nacionalista Galego, hablan de la problemática de tráfico, yo creo, por el cruce que faltaba y pues la problemática de tráfico de los vecinos del Alto Arteixo, la comunicación del polígono de Morás con, a lo mejor, el polígono de Sabón. Hombre, empiecen a trabajar ustedes, porque es un vial de la Diputación. Digo yo, que la Diputación pagará algo o hará algo en sus viales.
Porque aquí la Xunta de Galicia, como dice el portavoz del Partido Socialista, 11 años sin hacer nada por Galicia, 11 años sin hacer... Aquí va a poner 6 millones de euros para ejecutar el desdoblamiento de lo que es la avenida de la Diputación. Digo yo que la Diputación no va a tener ningún problema en su propia carretera ejecutar sus alineaciones, ejecutar su ampliación y un poco dotar su propia carretera de servicios necesarios que den, pues en este caso, la necesidad de servicio al polígono de Moraes y al polígono Sabón. Digo yo que no, se podrán trabajar, están gobernando ustedes la Diputación. Es cuestión de decirles, oiga, es una obra prioritaria, como dicen para aquí, por el tema de la seguridad, el riesgo, pues todas las cuestiones, pues tendrán que invertir en las propias carreteras. Yo creo que el Concello de Arteixo, tampoco se podrá quejar la Diputación del Concello de Arteixo, donde ha hecho inversiones millonarias de acondicionar distintas sendas de las propias carreteras de la Diputación. Pues ahora es el momento de la Diputación que participe y colabore en ejecutar su propio vial para mejorar lo que son las infraestructuras. ¿Alguna intervención más? ¿Sí? Ben, se o problema da rotonda, dos niveles da rotonda, que estaba proxectado en 3, quedouse por aforrar os cartos en 2, e resulta que a rotonda é basicamente tráfico, non? Pero, se os problemas non son dos niveles da rotonda e son dos viais interiores, por que non se traballou, por que non se proxectou antes traballar nestes viais se se sabía que eran o problema? Por que non? Por que se fai agora, non sei, 7 anos despois da rotonda? Por outro lado, eu son diputado, vostede diputado, pero foi falar coa persoa correcta. Non sei se me explico. Eu son diputado, vostede é diputado, pero foi falar coa persoa correcta. Entón, pois, alégrome que se hai problemas de deslinde, de propietarios, etcétera, etcétera, bueno, pois eso haberá que poñerlle solución, como se aplicou no punto número, a ver se o vexo, 12. Se hai problemas, hai que solucionalos. E leva moita burocracia, leva moito papeleo, pero hai que solucionalos. É cuestión de falalo, non? Insisto, vostede é diputado, eu son diputado, mais hai que falar cas persoas correctas. Non con xente que non nos vai solucionar o problema, quizáis, non? Surso, tú estás ahora en el gobierno y estoy seguro que también en el caso que necesitara el apoyo tuyo lo vamos a tener sin ningún problema. Hemos hablado, yo creo que el interlocutor necesario, que es en este caso pues Luis Jaime. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que me transmite pues esa indefinición de los lindes que ya les afectó incluso a la hora de proceder a vender la parcela. A la hora de subastar las parcelas tuvieron ese problema porque no estaban clarificados lo que son esos lindes. Y tú fíjate lo absurdo que podría ser que podríamos llevar a tener que hacer un expediente de expropiación que nos retrasaría lo que es la ejecución de esta obra única y exclusivamente para conseguir la tajea. No ningún metro más, sino la tajea. Porque nosotros, tapando la tajea, tapando lo que es la cuneta, ya cumpliríamos la distancia de los 22 metros. Esa es un poco la pena o la preocupación que en ese sentido tenemos. Y lo vuelvo a reiterar, es el tema de tráfico. Tú no puedes concentrar el tráfico en un único punto. No puedes concentrarlo y no puedes ir creciendo y aumentando infraestructuras en un único punto. La solución que hemos dado que con el desdoblamiento de la avenida de Finisterre y ahora con el desdoblamiento de la avenida de Diputación vamos proponiendo distintas alternativas. Y lo que dice Martín de la necesidad de hacer que la Diputación amplíe lo que es el cruce de lo que faltaba, la carretera de Uses, es vital para lo que es el buen funcionamiento del tráfico del Concello de Arteixo. Con esas 3 actuaciones quedaría perfectamente configurado y definido lo que es la intensidad de los tráficos en los polígonos de Arteixo. Son 3 actuaciones. Una la paga la Xunta, la otra ya la ejecutó
Y ahora quedaría esta tercera, un poco que procediera lo que es la Diputación a costear su propio viario. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Agradezco la unanimidad de todos los grupos. El punto número 16 es aprobación se procede do convenio de xestión entre Solo de Galicia, Sestur, el Ayuntamiento de Arteixo y Hijos de Ribera S.A.U., referido a la implantación de la actividad industrial prevista en el polígono de Monás, término municipal de Arteixo. Sométese a consideración do Pleno, previo ditame da Comisión Informativa, aprobar o convenio entre a xestión do Solo de Galicia e Sestur, o Concello de Arteixo e Hijos de Ribera S.A.U. referido a implantación da actividade industrial prevista no polígono de Morás, término municipal de Arteixo do seguinte territorial, segundo se incorpora no acordo. En segundo lugar, padre que localice a segunda folha. Disculpade un segundinho, solo nada máis. Que tan voluminoso. Segundo punto, facultado ao señor alcalde don Carlos Calvelo Martínez para a firma do presente convenio, así como a formalización de cualquier outro auto trámite administrativo necesario para a plena efectividade do convenio ao que se dá aprobación. E terceiro e último, dar traslado á empresa municipal de Augas da Coruña, Malsa, entidade pública Augas de Galicia, entidade pública empresarial do sector público autonómico de Galicia, escrita a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade e Xestión do Solo de Galicia e Sestur, e a Mercantil Hijos de Ribera S.A.U., así como o Departamento de Obras, Secretaría de Intervención aos efectos oportunos. Intervención. Bo día outra vez. Como é continuidade do último pleno onde se aprobaron os dos convenios, nós temos que decir que vamos a manter o voto favorable en base á nosa intervención no pleno ditado. Bueno, sí. Bo día a todos e a todas. Primeiro, anunciar que o BNG vai a votar a favor da aprobación deste convenio porque consideramos moi importante a implantación desta empresa e, aínda que leva importantes investimentos a cargo do Concello, son obrigados, tanto o suministro con saneamento e as obras, e nos parece aceitada a indemnización que se lle fixa no convenio a esta empresa en caso de que non cumpla os 30 anos límite polo período correspondente. Por lo tanto, imos votar a favor. Simplemente, o Grupo Socialista tamén votará a favor. Procedemos entón á votación. Votos a favor? Tamén quixera agradecer a unanimidade de todos os grupos da Corporación de Arteixo. O punto número 17 é aprobación das bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a actividades deportivas de réxime de concorrencia competitiva. Unha vez ditaminado para a Comisión Informativa, sometes a consideración do Pleno primeiro, punto aprobar inicialmente as bases cos seus anexos reguladores das subvencións municipais en réxime de concorrencia competitiva destinadas a realización de actividades deportivas dirixidas ás entidades locais sen ánimo de lucro, na creación ou mantemento de actividades, fomento do deporte base, deportes para todos, organización de eventos deportivos e como na dotación de equipamentos das programacións que desenvolven en materia de deportes, así como os deportistas arteixáns individuais que, acreditando unha calidade inicial e unha especial dedicación á actividade deportiva, auguran unha proxección futura para o deporte de alta competición. As axudas suxeitas a esta convocatoria irán dirixidas a consolidar a progresión do rendemento dos deportistas. En segundo lugar, expoñer o expediente de información pública a audiencia dos interesados previo anuncio no tabuleiro de anuncios do Concello, así como no BOP no prazo de 30 días como mínimo para que poidan presentar reclamacións e suxerencias que estimen oportunas e que de producirse deberán ser resoltas pola Corporación. Se incorpora o texto literal das bases, como se vos trasladou. Isto, somete a votación. Alguna intervención? O noso grupo vai a votar a favor. O único que quero recordar as conclusións do informe da Interventora Xeral Municipal e da Secretaria Xeral Municipal. Ao abeiro do establecido na disposición adicional segunda da Lei 7/2007 de 12 de abril do Estatuto Básico de Empregado Público en relación cos artigos 203 e 222 da Lei
2/2004 do 5 de marzo, texto refundido da Lei de Facendas Locais e 54 e 57 do Real Decreto 500.990 do 20 de abril e Real Decreto 1174/1987, polo que se establece o réxime xurídico dos funcionarios da Administración local con habilitación de carácter estatal, así como nas bases de execución do orzamento vixentes, infórmase favorablemente o contido das bases e o expediente proposto con la advertencia do incumprimento da estabilidade orzamentaria referida ao segundo trimestre do ano 2019. Este é o noso informe que sometemos a calquer outro ou mellor criterio fundado en dereito. Entón, eu quero que conste en ata que asumo o informe de Secretaría e de Intervención e a pesar de que din que se incumple a estabilidade orzamentaria, eu vou votar favorablemente. Ben, aínda que, os baremos que veñen aquí pode gustar máis ou menos, os informes técnicos son positivos e, evidentemente, coa legislación vixente, pois nós tamén imos votar a favor. Mas, agardemos que, como dixo Antonio, que as advertencias que se teñan en conta e que, que todo circule pola legalidade vixente, nada máis. Sí, unha pequena pregunta a secretaria. Se hai unha aprobación que tal ou se poden presentar despois alegacións ou non vai... Vale. Pois, ainda que felicitamos que se poña en funcionamento sistemas de concurrencia competitiva, vamos a absternos non porque estemos en contra, senón para a posibilidade de presentar algunha cuestión que poda mellorar ou servir de mellora do sistema, á espera de analizarlo máis en profundidade. Procedemos entón a votación. Votos a favor? Abstencións? Empezamos ahora con el turno de las mociones. Sí. Y el punto número 18 es moción presentada polo Grupo Municipal Partido Socialista para garantir a igualdade de trato entre as parellas de feitos e as casadas no acceso á pensión de viudez. As persoas rexistradas oficialmente como unións de feito que sobreviven á súa parella experimentan no noso país unha discriminación no acceso á percepción da pensión de viuvez respecto aos que elixen o matrimonio como modo de convivencia. O membro que supervive na parella de feito exíxenlle requisitos para a percepción da pensión que non son contemplados nos supostos en que a parella se formaliza de conformidade coas normas que regulan o matrimonio. Esta diferenza de trato non ten causa obxectiva que actualmente o xustifique. De acordo coa Lei de Seguridade Social modificada no ano 2007, o membro supérstite da parella de feito deberá acreditar para percibir a pensión que os seus ingresos durante o ano natural anterior non alcanzaron o 50% da suma dos propios e dos do falecido obtidos no mesmo período ou o 25% no caso de inexistencia de fillos comúns con dereito á pensión de orfandade. Esta regulación supón unha dobre discriminación. Dunha parte, exíxese que o membro defunto da parella gañase €1 máis que o sobrevivinte para poder percibir a pensión, requisito que en algún caso se exixe ao cónxuxe que sobrevive no matrimonio. Doutra parte, establécese uns requisitos diferentes no caso de que non existan fillos comúns con dereito á orfandade. No caso de que non cumpran estes requisitos, só recoñecerase dereito á pensión de viuvez
cando os ingresos do sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces o importe do salario mínimo interprofesional. Con iso, a norma trataba de garantir a pensión nos supostos da necesidade económica. Pero a finalidade da pensión non é garantir un mínimo vital, sino non para remediar o dano que produce á familia a disminución de ingresos na familia por mor da morte do cónxuxe. A modificación de 2007 desta Lei de Seguridade Social establecía por primeira vez no ámbito normativo a posibilidade de cobrar a pensión de viuvez nos supostos de parellas de feito. Iso supuxo un importante avance en orde á consecución dos dereitos das parellas de feito que ía parello o recoñecemento desta realidade en ámbitos tan dispares como o tributario ou o penal. Pero a lei trataba de que se acreditase, ademais da convivencia efectiva, a dependencia económica do convivente sobreviviente, nas porcentaxes mencionadas en función da existencia ou non de fillos comúns con dereito á pensión de orfandade. Ademais, a lei tampouco valoraba que a situación económica no momento do falecemento poida manterse como estable no tempo ou que esta situación sexa puramente circunstancial, como pode ser o caso de contratos de traballo temporais. Que se exixa unha certa dependencia económica dun dos membros da parella de feito para optar a unha pensión de viuvez é discriminatorio. Que só se teñan en conta os ingresos do convivente que sobrevive nun momento determinado é inxusto. A realidade social que trataba de regular a norma cambiou sustancialmente, por iso a norma debe cambiar. Os fillos nados fora do matrimonio son 46,8% segundo as últimas cifras recollidas no ano 2017, cando nos anos 90 estes non chegaban ao 10%. Estas cifras son manifestación da ruptura do modelo tradicional familiar, existindo unha realidade como son as unións de feito que debe ser considerado e regulado. Ademais, desde entón, recoñeceuse o acceso ao matrimonio a persoas do mesmo sexo e lográronse importantes avances en materia de igualdade. De acordo cos datos do INE, no ano 2018 había en España registradas 1.625.800 parellas de feito fronte aos 9.655.100 parellas casadas. Iso supón que un 14,41% da poboación opta por inscribirse nun rexistro oficial de parellas de feito fronte ao 85,59% que optan polo matrimonio. Non existe razón para discriminar a estas parellas. Neste punto non pode evitarse contemplar outro dato. No noso país o número de viúvas é moi superior ao de viúvos. Iso supón que na práctica a medida é unha norma que unha vez máis atenta contra a igualdade da muller no noso ordenamento xurídico. Por todo o exposto e leído na exposición de motivos, propoñemos para ser aprobada esta moción basada en 2 puntos. Instar ao Goberno de España a promover a modificación da Lei Xeral de Seguridade Social do ano 2007 e demais normas que resulten necesarias para garantir aos membros das parellas de feito o acceso a todas as prestacións ou pensións vinculadas a situacións de viuvez, nas mesmas condicións que os cónxuxes nos matrimonios civís. E o segundo, exixir a retroactividade destas modificacións para as familias afectadas por esta discriminación dende a entrada en vigor da Lei 40/2007 de xaneiro de 2008. Ben, simplemente, eu creo que poderíamos moi ben estar de acordo todos os grupos desta corporación. É certo que a moción recolle datos porcentuales, datos de cifras, pero que é certo, e creo que todos o podemos entender así, que é unha aberración que por cobrar un euro máis un viúvo ou unha viúva non poida percibir a pensión de viudez. Esta é unha das moitas leis dos grupos da diversidade de legislación que temos, que o certo é que necesitan, co paso de tempo, que sexan revisadas e se modifiquen moitos aspectos que teñen que ver co paso do tempo, con paso que realmente se teña en conta que unha familia é tan legal e lexítima ou un modelo familiar como que, aínda por desgracia, moitos chaman tradicional e no único, que neste caso se está diferenciando ou se está poñendo como condición e asinatura dun papel. Efectivamente, nós creemos e estamos convencidos, e repito que eu creo que moitos dos que estamos nestas bancadas podemos estar de acordo que o respeto, o amor e a convivencia non pode estar baseada na asinatura ou non dun papel, nada máis.
consideramos que as leis teñense que adaptar aos tempos e o noso goberno central ten esa débeda pendiente con este colectivo, así que vaya empezando a legislar. Ben, simplemente, aínda que poderíamos falar de, bueno, incluso, do que é unha parella de feito ou cando un está casado ou non, ao fin e ao cabo, casar significa unir, pois nós vamos sin máis, a votar a favor desta moción. Si, bos días a todas e a todos. Nós tamén vamos a votar a favor desta moción e a pedir de votala por puntos, pero si quería o punto número 1 estamos totalmente de acordo, e no punto número 2 tamén, pero o único era si poñamos instar ao Goberno de España a estudiar, e no seu caso a aplicar a retroactividade. Sobre todo, propoñemos isto por o tema que ten que ver co principio contrario de canto a irretroactividade dos temas da seguridade social. Si vos parece adecuado. E, bueno, o único recordar, si, como ben dicía o compañeiro Antonio, que o Goberno central que se poña a mansa a obra, que se poña a traballar, porque é certo que isto foi unha lei que se aprobou xa no ano en no que gobernaba Zapatero, o Partido Socialista. Entón, sí que hai que mellorar estas cuestións, e tamén recordar xa que en novembro Dolores Montserrat, que do Partido Popular, pois xa pediu a España que acabara ca discriminación legal que sofren pois os viudos das parellas de feito. Xa nos remontamos a meses anteriores, polo tanto, o Partido Popular, que parece que este é un tema de dereitas, estamos pleno de acordo con este tema e que queremos leválo a cabo. Moitas gracias. Non temos problema, a modificación que aportades. En vez de exixir, por o tema de estudar e ver, te lo paso completa. E que se aplica con carácter retroactivo desde 1 de xaneiro do 2008, cando entrou a lei en vigor. Pero logo paso, Ana, sí. Procedemos entón á votación, non? Votos a favor, unanimidade. Non está Martín, que Martín marchou. O punto número 19 do orde do día é moción presentada polo Grupo Municipal non adscritos relativa á construción dun cementerio civil, un cementerio municipal civil. Antonio? Hola, bo día. Exposición de motivos da construción dun cementerio civil municipal. Carlos III construyó en Segovia el cementerio de San Ildefonso en el año 1783. En las ordenanzas del reglamento de funcionamiento de dicho cementerio, publicadas el 9 de febrero del año 1785, en su artículo primero rezaba lo siguiente: todos los cadáveres de personas que fallezcan en el real sitio de San Ildefonso, de cualquier estado y dignidad que sean, se entierren en el cementerio construido extramuros de él. Este cementerio es un monumento en sí mismo, es un lugar de reposo privilegiado de nuestra historia, ofreciéndonos una realidad sociocultural donde a través de sus epitafios nos permiten indagar la emotividad social. Sus posibilidades culturales y simbólicas son múltiples, porque utiliza el arte y la historia para hablar de realidades sociales y de estilos de vida de aquella época. ¿Por qué un cementerio laico en Arteixo? Nuestro grupo propone que nos enfrentemos de una vez por todas a la realidad. Todas y todos somos conocedores de que este problema existe. No se trata de un debate estéril, es una necesidad que debemos de afrontar porque la evolución de los tiempos y la sociedad multicultural de donde vivimos así lo demandan. Por lo tanto, sabemos que la misma no se debe ni puede retrasar por más tiempo. Ahora va siendo que nos pongamos fecha y manos a la obra.
Desde una perspectiva jurídica, en los cementerios concurren dos connotaciones o aspectos diferenciados. Una, su naturaleza religiosa, y la otra, que tiene un carácter o bien o inmueble adscrito a una finalidad pública. Tras muchos años en donde los servicios funerarios eran privativa de los municipios, que incluso los podían gestionar en régimen de monopolio, el régimen jurídico de los servicios funerarios ha experimentado un cambio radical a partir de su liberalización, impuesta por el Real Decreto Ley 7/96 del 7 de junio. Conforme al derecho actualmente vigente, según lo establecido en el artículo 25.2, letra K de la Ley 7/85 de 2 de abril, regulador de las bases de régimen local, el municipio ejercerá en todo caso como competencia propia la de cementerios y actividades funerarias. Ahora bien, solo es de prestación obligatoria el servicio de cementerio, como precisa el artículo 26.1a de la ley, al determinar que todo municipio, con independencia del número de habitantes, debe prestar por sí mismo o asociado este servicio. De acuerdo con este precepto, el servicio de cementerio constituye, por tanto, un servicio público de obligación mínima, que los municipios estamos obligados a garantizar. En un concello de las características socioculturales como Arteixo, donde conviven personas con pluralidades de credos diversos, es imperativo atender las demandas de todos los sectores afectados y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de nuestra comunidad vecinal. Para ello, es necesario construir un cementerio de vanguardia que disponga de los servicios de crematorio, así como otras dotaciones que, además de los enterramientos en nicho, autoricen a aquellos que, por otros motivos religiosos, quieran hacerlo en tierra, que dispongan de un espacio de usos múltiples donde los diversos credos puedan realizar las ofrendas y rituales que profesen. Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Municipal de No Adscritos solicita de este Pleno la adopción de los acuerdos siguientes. Consultar con las asociaciones culturales vecinales sobre la necesidad concreta de cada credo religioso, laico, agnóstico, etc. Poner definitivamente en la agenda de esta corporación y, como no, solicitar al Grupo de Gobierno que inicie las gestiones y trámites para que se lleve a cabo la construcción del cementerio municipal. Y 3, que se negocie con quien corresponda para que en algún cementerio de los existentes en el concello, mientras no se construya el civil, se puedan efectuar enterramientos de otras personas que profesen otras creencias. Todos somos conocedores que estos vecinos forman parte inequívoca de nuestra comunidad y que en algún caso son españoles como nosotros. Gracias por escuchar. Bueno, anunciar que o BNG vai a votar a favor desta moción. De feito, no noso programa electoral para as municipais estaba o punto de creación dun cementerio civil. O único facer alguna aclaración que no que refire no Concello evidentemente ten as súas competencias, pero hai outras como materia de sanidade que había que clarizar con respecto ao enterramento en terra. O proíbe actualmente a legislación vicente, aínda que hai certo acordo para que se cambie, para que se poda enterrar directamente con un sudario en terra, ¿no? Pois simplemente unha aclaración que non dependería do Concello en canto a isto. Gracias. O Grupo Socialista anunciar que tamén vai a apoiar a moción presentada polo compañeiro Antonio. Decir simplemente dúas breves cuestións. Unha, esta posibilidade e este dereito está recollido na legislación, co cal nos guste máis ou menos deberíamos xa iniciar os trámites para cumprir con esa legislación. E como un pouco comentábamos na moción anterior, pois debemos, sobre todo as administracións, debemos dar exemplo e ir cos tempos, ca evolución da sociedade, e máis nun concello como o noso, onde hai unha gran diversidade religiosa, cultural, de crenzas. Polo tanto, creo que a toda esa xente, ou a todos que pensamos en diferentes ámbitos da nosa vida e, sobre todo,
no tema de crenzas uns diferente de outros, pois respetar a esa xente pois que non confesa que a tradición ou que a religión católica neste caso e respetalos tamén unha vez deixan a vida e as súas familias e que poida haber esas posibilidades de ser enterrados onde eles, pois, como digo, por pensamento ou por creencia deciden ao longo da súa vida. Moitas grazas. A ver, esta é unha cuestión bastante sensible porque estamos falando de creencias e estamos falando sobre todo da morte que é xa sensible por si sola. A ver, a cuestión de que exista ou non un cementerio municipal en Arteixo é unha cuestión de que non deben decidir os políticos unilateralmente sexa cal sexa o seu color. É unha cuestión de creencias, entonces eu entendo que só debe haber un cementerio, ese é o primeiro que debemos entender. E a súa ubicación para min é o máis conflitivo porque, bueno, un dos medos que teñen algúns colectivos é a profanación, non? É bonito que se abra este debate porque, bueno, pois é unha, xa digo, é un tema que lle vai afectar a todo o mundo nun momento ou noutro, e o que debe é crearse unha mesa de diálogo entre as diferentes creencias para a ubicación. Unha vez que se teña a ubicación, o resto é relativamente sinxelo, porque é un plan especial de dotacións e infraestructuras, as autorizacións pertinentes en materia de sanidades sectoriales que lle afecten, paz e posgloria. Non é tampouco unha inversión extralimitada que non poida soportar un concello, pero claro, donde é? O primeiro que se debe facer é esa mesa de diálogo das diferentes confesións para que se busque un sitio e se busque unha proporcionalidade, porque, claro, canto o laicismo está ben e hai que defendelo como unha postura, pero tamén hai que respetar as outras creencias que queren unha certa reserva. Cuestión de diseño, por supuesto, pero claro, hai que chegar a eses dous ententes, un sitio e a proporcionalidade de canto vai ser de cada lado. Sería importante de que se empezara a traballar, posiblemente eso nos sea unha tarefa nosa e tiñamos que posiblemente vía participación ciudadana ou vía participación ciudadana, pois empezar a crear esas mesas de debate para chegar a eses dous puntos que para mí son fundamentales, ubicación e proporcionalidade das partes. Moitas gracias. Bueno, é o único que teño que dicir que pareceme moi ben a proposta que fai o concelleiro de urbanismo, estaría de acordo que se incorporara a moción, pero tamén quería recordar o seguinte: se no ano 1783 foi posible, hoxe estamos no siglo XXI, creo que debería de ser máis posible agora que antes. O rei Carlos III foi conocido como o mellor alcalde de Madrid. Foi máis político que gestor. Na súa etapa fixo obras moi importantes. Eu quero que o señor alcalde de Arteixo sea recordado, o señor Calvelo, como Carlos III de España. No hay más intervenciones, ¿no? No. Bueno, yo te lo agradezco, Antonio, pero bueno, es verdad que los tiempos de Carlos III, y sí que fue, venía, vamos a decir así, de otra cultura, otro procedimiento, estaba la Ilustración, el avance un poco que se pegó en aquellos momentos a el desarrollo, y sí que fue realmente
Yo creo que fue más, tú dices que fue más político que gestor, yo creo que fue más gestor que político y sobre todo en las políticas de desarrollo y un poco condicionamiento de Madrid fue uno de los principales impulsores que había. Nosotros no aspiramos a tanto, somos más modestos, intentaremos, pues dentro de las posibilidades y de acuerdo con todos, pues intentar haciendo actuaciones que mejoren efectivamente no solo la calidad de vida del Concello del núcleo de Arteixo, sino de pues todas las parroquias que tenemos aquí en nuestro concello. Medio minuto só. Hombre, que tocar temas históricos é o que máis me gusta a mí. Recordar que Carlos III foi un déspota ilustrado. Ilustrado, pero déspota. E é máis, decía frases como aquela de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pues de lo que veníamos anteriormente, los absolutistas, todo mucho peor. Después de Fernando, creo que fue Fernando VII, fue un desastre de rey, quizá fue yo prefiero en todo caso que se me compare con Carlos III que con Fernando VII o con cualquiera de los que un poco llevó al desastre continuo en ese sentido de la historia de España. Pero Carlos III ten moitas sombras. No, lo que pasa un poco, Antonio, se refiere a que sí que es verdad que el desarrollo de Madrid... Entiendo que decía, sí, en ese sentido. Pero bueno, no nos vamos... Si ya nos remontamos a los reyes católicos, pues ya, vamos. Bueno, vamos a votar entonces. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Y continuamos con el punto número 20, que es moción presentada polo Grupo Municipal PSOE sobre o Plan Marco da Xunta de Galicia para a mellora de camiños rurais. Bos días a todos e todas. A moción que presentamos, basicamente, é unha moción en referencia a un plan que desenvolve bianualmente a Axencia Galega de Desenvolvemento do Rural, que é un plan de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas. Este plan sirve basicamente para ampliar, mellorar ou manter eses camiños rurais, que son camiños que dan acceso principalmente a explotacións agrícolas e que contribúen pois a mellorar tanto a súa competitividade como en xeral pois todo o que é a comunicación no rural, porque favorecen o tránsito de maquinaria a esas explotacións agrarias e reducen custos. Os fondos deste plan no ano 2016, no último ano electoral, foron de 20 millóns de euros e actualmente, neste período 2020-2021, hai previstos solo 12 millóns. Son 8 millóns menos que nestes 4 anos, 8 millóns menos. O que temos que decir é que, segundo Alberto Núñez Feijóo, esta legislatura iba a ser a legislatura do rural e estamos vendo unha vez máis como realmente todo é marketing, todo é vender na prensa, todo é fume, porque despois, cando veñen os feitos, en 4 anos, 8 millóns de euros menos. Ademais, estes fondos, este plan de mellora de camiños está cofinanciado nun 75% pola Unión Europea, co cal realmente non entendemos cal é a fixación que ten Alberto Núñez Feijóo co rural, as ganas que ten de contribuir á despoboación, porque realmente o que está xerando este tipo de medidas é a que a poboación que vive no rural cada vez vexa máis complicada esa vida e teña que mudarse ás cidades para buscarse un futuro. Por a nosa parte, o que instamos é a non recortar este plan de mellora e, polo tanto, recuperar eses niveis de inversión que tiñamos no ano 2016. En concreto, en Arteixo, nestes 4 anos, reduciuse un 43,47% estes fondos. Resulta unha cantidade importante. Ahora que hai eleccións, señor Feijóo, recapacite. Gracias. O noso grupo único ten que decir que hai unha serie de camiños reais que comunican concellos e comunican unha aldea con outra e que serían os primeiros camiños que se deberían de arranxar. Gracias. Bueno, nós estamos de acordo na esencia da moción. O único puntualizar que, aínda que na exposición se fala de que a FEGAN estuvo nas negociacións, a FEGAN foi un convidado de pedra.
cando fomos ali, eu incluso estuve en alguna, se deron as contías, e tanto as contías como os repartos xa como feitos, non? Entonces, bueno, estas cada vez, efectivamente, cada ano hai un decremento debido a baixada nos fondos europeos, e isto vai sendo, está sendo o chocolate do loro, non? Entonces, efectivamente, para dar cumprimento a esa deber inexcusable que temos de poñer en valor o rural, hai que aumentar estos fondos, e se ten que ser a conta de fondos propios, pois ten que ser a fondos propios, xa que da Unión Europea están chegando cada vez menos cartos para estos menesteres, non? E logo decir outra cosa, que chegamos tarde con esta moción porque xa está, se non se aprobou, xa está a punto de salir estes días, xa feito aprobado o decreto que fai ese reparto e esas contías, non? En todo caso, tería efecto para vindeiros anos e nos que xa se podería dar tamén unha negociación en canto aos criterios que venen sendo inalterables con pequenas modificacións técnicas de ano en ano. Bueno, son bianuales os procesos. Gracias. A ver, eu penso que a Arteixo debe estar mirando para 50.000 euros ou 32 de axuda, non é unha cuestión de mellorar o medio rural con ese tipo de cantidades, nin é unha cuestión que a nos deba vir nin preocupar, nin o Concello de Arteixo, desta perspectiva, eu penso que entrar neste debate, pois, bueno, é un debate, pois, que o podemos facer o grande que queiramos, pero non deixe de ser, estamos debatindo aquí por 18.000 euros dunha subvención, non? Non olvidemos que os camiños que van ás fincas rurales son, creo, así digo creo, porque non teño, pero máis dun 95% de titularidade municipal, non? Pode haber algún que non, pero en xeral todos os que arregla a Xunta de Galicia son camiños de titularidade municipal. Entrar no xogo deles, que eu sempre estou moi en desacordo da súa teoría de vamos a seguir botando zahorra para que veña despois a auga e a leve, pois, bueno, me parece moi bonito, pero enchemos as conetas de zahorra, e ao final, por non botar un pequeno riesgo un aglomerado, porque parece que o rural, se o asfaltamos, deixa de ser rural, é mellor talo arreglando todos os anos, e penso que non son tampouco nin as políticas máis acertadas, nin siquiera as que crean desenvolvemento no medio rural. O desenvolvemento no medio rural vai pola agrupación de fincas, pola agrupación de cultivos, por mellorar e poñer en produción o suelo, por eliminar valados silveiras, ainda que sean moi bonitos para a biodiversidade dos paxariños, pero productivamente non é bo. Non é bo, e sabémoslo todos. Entonces, sí, temos moitos camiños, posiblemente tínhamos máis camiños en Galicia que en toda Andalucía xuntas, sendo máis do doble do territorio eles, pero entrar en un debate hoxe de 18.000 euros para os camiños dunha subvención, bueno, pois nin creo que debamos perder demasiado tempo nesto, nin creo que este fundamentado o desenrolo do rural galego en 18.000 euros en camiños en Arteixo. Me parece que debemos dedicarnos a outra cousa máis interesante e, bueno, e adianto pois, o sentido do voto que non estamos de acordo. Moitas gracias. Esta axuda é o único crédito directo en moitas ocasións que teñen os concellos dende a Xunta de Galicia. No ano 2016 eran 60.000 euros neste concello, agora van a ser 33.000, e vostede pode creer o que creo oportuno con respecto ao que é a mellora da competitividade do rural. Vexo que non lle importan os paxariños, non lle importan os valados, vexo que non lle interesa moito o medio ambiente, é unha cousa habitual no seu partido. Pola nosa parte, creemos que o desenrolo do rural é primordial, e vostedes, despois de vender fume con que esta iba a ser a legislatura do rural, demostran unha vez máis como non lles importa nin a xente que vive no rural, nin os paxariños, nin lles importa nada que non sexa vostedes mesmos. Bueno. No, hoy es para... Bueno, estamos
vamos a ser complacientes. Es que, de verdad, Dios mío, que non nos importan os paxariños, que non nos importan os balados. ¿Me quieres decir que el desenvolvemento del rural en Arteixo está condicionado a 33.000 euros? 33.000 euros, ¿eh? El desenvolvimiento rural. Sí, sí, pero bueno, la subvención que daban. Estamos hablando de subvenciones para lo que es la recuperación de caminos rurales que pues pueden un poco pues andar rondando los 30.000, 40.000, poco más. Sí, nosotros es que estamos dispuestos, e incluso quizá tenga una cierta lógica y la propuesta de Antonio pues cierta coherencia de intentar por parte del ayuntamiento, de recuperar sus caminos rurales. Eso sí que es una lógica, Antonio. Ahí pues compartimos un poco en ese sentido, no que, oye, a nosotros no nos interesan los paxariños, no nos interesan los balados, solo nos interesamos nosotros mismos. Y se ha producido de fondos propios de 20 millones de euros, se ha reducido 12. Hombre, pues yo, pues principalmente, la reducción incluso, pues le pediríamos al presidente, a la FEGAN, que sobre todo lo invirtieran, sobre todo en ayuntamientos rurales que sí que necesitan un poco estas inversiones. Ayuntamientos rurales, ayuntamientos del interior, ayuntamientos que se están despoblando. Ahí sí que pueden repercutir a ese tipo de actuaciones. Yo lo que me parece impresionante, y pues se lo recordaré en los próximos meses seguramente, es que hay que ser muy osado para decir que, bueno, que en este caso, pues, Alberto Núñez Feijóo, sabemos que estamos ya en precampaña, que, bueno, que no le interesa el rural, que no... Bueno, yo lo que le quiero decir es que actualmente el presidente Sánchez está negociando los fondos europeos para los próximos años, donde la PAC, no los caminos rurales, no 18.000, no 30.000 euros, la PAC, la política agraria comunitaria que le afecta a los agricultores gallegos, se va a producir un recorte del 14% de 1.000 millones de euros y eso no importa. Eso es mentira, esa es la primera propuesta de la Comisión la Europea propuesta. Y estamos presionando desde España para que esa cantidad aumente. Entonces, no mintáis, eso es mentira, es una propuesta inicial que viene de Europa y me consta, además estuvo allí el presidente Sánchez hace poco, que se está presionando para que esa cantidad suba. Entonces, dejaros de mentiras, dejaros de vender humo. Presionando a ultranza las políticas de paz, porque al final, sea la situación que sea, van a recortar la política de la PAC. La van a recortar gravemente, pero no la van a recortar en 33.000 euros. No te preocupes por 33.000 euros. La van a recortar en millones y millones de euros que van a afectar gravemente a lo que es la política agraria y a los agricultores gallegos y de todo este país. Y no solo eso, sino que los fondos de cohesión también los van a recortar. Las van a recortar. Y entonces, ¿yo qué quiere que le diga? Que a Pedro Sánchez no le importa el rural gallego, que no le importa Galicia, que no le importa, no le paga los 370 millones de euros, que no se los paga. Y me dice usted que aquí el presidente Feijóo no le interesa el rural porque hay un recorte de 33.000 euros en lo que es una política de arreglo de caminos. Hombre, de verdad, estamos en campaña electoral, pero hay que tener una coherencia. Hay que tener una mínima coherencia. Seguramente el presidente Feijóo no habría recortado estos 8 millones si el Estado, si Pedro Sánchez, le pagaran los 370 millones de euros que le deben. Probablemente. Pero ¿qué pasa? Estamos en campaña electoral, aquí todo 20, y bueno, pues de verdad, vamos a... Señor Carlos, resulta que el presidente Sánchez es el único que ante las protestas de los agricultores, protestas, por cierto, auspiciadas por alguno de los sindicatos, que ha expresado declaraciones bastante machistas con respecto a Irene Montero, por ejemplo, por el mero hecho de ser mujer, ¿vale? Ese tipo de sindicatos que se están manifestando ahora, gracias a ello, ha salido un Real Decreto este martes, ¿vale? Que lo que hace es garantizar que los precios que le pagan a los agricultores estén por encima de su precio de coste. Eso el gobierno de Rajoy ni se lo veía hacer, ni creo que se lo viera hacer aunque estuviera 60 años gobernando. Y después, con respecto a esto, no son 30.000 euros, son 8 millones de euros a nivel gallego. No son 30.000 euros. Arteixo es un ayuntamiento más urbano, pero en zonas rurales esto es un dinero importante para esos ayuntamientos. Más importante para todos los gallegos son los 270 millones de euros que nos deben.
Sí, los catalanes, efectivamente, seguramente van a tener miles y miles de millones de euros en arreglar los caminos, ¿eh? Eso que no le quepa la menor duda. Y probablemente tendrá una sobrefinanciación que, en ese sentido, y lo decía, Artur Mas lo decía en unas declaraciones, a Pedro Sánchez dijo, no es persona de fiar y lo único que le interesa es el poder. Pedro Sánchez que ayer hubo una mesa de negociación, para hablar los términos de romper España. Sí, menos mal que se dialoga, efectivamente, menos mal, ¿eh? Pero hay que reconocer que efectivamente, y espero que dentro de unos meses, cuando se compruebe, que van a dar dinero a dolor a Cataluña para comprar directamente la aprobación de lo que es el presupuesto y para que Pedro Sánchez pueda mantenerse en el poder, a ver lo que dices. Cuando vengamos aquí con una moción que a Cataluña le van a sobrefinanciar en 2.000, 3.000, 4.000 millones de euros y cuando nosotros aquí, pues digamos, oye, pues mira, se han recortado pues 30.000 euros para lo que es el arreglo de caminos. De verdad, es que os lucís, ¿eh? Yo sé que estamos en campaña electoral, pero ser un poco más de coherente, ¿eh? Porque al final no tenéis que olvidar que estáis gobernando. Estáis gobernando, oye, y por lo menos intentar atender las reivindicaciones de, en este caso, que está haciendo el presidente Feijóo y no castigar sistemáticamente a Galicia. Porque, joder, esto ya es tremendo. Bueno, no somos más. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Bueno. Ahora, si os parece bien, vamos primero con el punto 21, que es declaración institucional presentada por la FEN relativa 8 de marzo, Día Internacional da Muller 2020. Sí, vamos a debatir todas de maneira conjunta, despois hai moción presentada polo Grupo Municipal do BNG sobre 8 de marzo e moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular con motivo do 8 de marzo. Pero bueno, primeiro leemos la declaración institucional. Vale, la secretaria... Declaración institucional remitida pola FEM, pola Xunta de Goberno da FEM, en relación ao 8 de marzo, Día Internacional da Muller 2020. Al cumplirse 25 años desde que la Plataforma de Acción de Beijing dictaminó el Plan de Acción para eliminar la práctica arraigada que niega la participación pública equilibrada de las mujeres en todo el mundo, los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells insulars reunidos en la FEM declaramos un año más una firme voluntad de continuar construyendo una sociedad justa, donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos y donde niñas y niños crezcan en igualdad de oportunidades, con independencia de su género. Cada Día Internacional de la Mujer, gobiernos, instituciones públicas y privadas, asociaciones civiles, agentes sociales y ciudadanía salen a las calles de nuestros pueblos y ciudades para hacer balance de los logros alcanzados y exigir con una única voz el cumplimiento de las medidas tantas veces acordadas que garanticen, en nombre del derecho y de la justicia, una sociedad paritaria y participativa. Este año conmemoramos también el 5º aniversario de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su firme compromiso para lograr el empoderamiento de todas las mujeres, reconociendo la importancia de una agenda global alrededor de una agenda compartida. Por ello, renovamos nuestro compromiso con el fomento de la participación de los gobiernos locales en la elaboración y revisión de estrategias de igualdad y en el fomento del diálogo multinivel con los diferentes ámbitos de la administración local, autonómica, estatal, europea e internacional. Este 2020, el 8 de marzo, cobra una especial importancia porque a la revisión de los logros es preciso sumar su defensa y su protección. Debemos seguir reuniendo los esfuerzos desde la legalidad y la equidad y con las voces de todas y todos para que las mujeres vivan libres de miedo, perciban el mismo salario por un trabajo igual valor y estén representadas en igualdad en los órganos de decisión políticos y empresariales para propiciar su participación en una sociedad que es tan suya como la del resto. Para ello, corresponsablemente hombres y mujeres, debemos impulsar el camino que permitirá crear y consolidar economías y sistemas sociales y políticos basados en la defensa de los derechos y libertades fundamentales y en la que los gobiernos locales debemos asegurar su desarrollo en pie de igualdad. En definitiva, para que la igualdad de género sea una realidad, por ello, los gobiernos locales reunidos en la FEN proponen las siguientes iniciativas. Primero, invitar a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro sin discriminación por razón de género, donde hombres y mujeres formen parte de nuestra sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades. En segundo lugar, reconocer las medidas de la Plataforma de Acción de Beijing como eje estratégico de trabajo si asumimos como propias las esferas de especial preocupación, pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación y medio ambiente.
Reafirmar nuestro compromiso con la ciudadanía y con las necesidades, con la igualdad de trato y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue el pleno establecimiento de una igualdad real y efectiva. Reconocer que la desigualdad se fundamenta en creencias y comportamientos con base estructural diversa y asumir la importancia de promover acciones formativas y de sensibilización social. Ratificar el compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con su objetivo número 5, relacionado con la igualdad de género, y reconocer a los colectivos víctimas de discriminación múltiple, muchas veces ocultos hasta ahora, como el de las mujeres con discapacidad. Insistir en la necesidad de intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo y el emprendimiento, la educación para la igualdad de oportunidades, la incorporación de las mujeres a la sociedad de la información y el apoyo a las mujeres que viven en el ámbito rural. Y, por último, reclamar la necesidad de dotar a las entidades locales de los medios necesarios para llevar a cabo las competencias fijadas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género para garantizar el impulso de actuaciones que contribuyan a la convivencia, el progreso y el desarrollo social y económico sostenible. Ben, entón pasamos a ler a exposición de motivos e os acordos da moción que o BNG de Arteixo meteu por rexistro para debatir neste pleno. O vindeiro 8 de marzo, o feminismo galego fará historia novamente, como xa fixo nos anos 2018 e 2019, cunha folga histórica. Baixo o lema, sen coidados non hai vida, mudando o sistema, derrubando o patriarcado, están convocados diversos actos preparatorios nunha manifestación nacional en Verín o 1 de marzo e numerosas convocatorias locais e comarcais para a propia xornada do 8 de marzo. Con esta resposta e con esta campaña, o feminismo galego autoorganizado sitúa os coidados no centro do debate e as consecuencias para as mulleres galegas do sistema económico, social e político no que vivimos, que non podería sosterse sen coidados que se desenvolven en moitas ocasións de forma gratuita ou a través de precarización de moitas mulleres. Desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que corresponde ás institucións escoitar e recoñecer os debates que o feminismo galego está a colocar na axenda social e comprometer os nosos esforzos en corrixir as desigualdades que permanecen na Galiza de 2020. Hoxe no noso país temos, malia que é ilegal, unha fenda salarial de máis de 4.000 euros entre homes e mulleres que se dá tamén nas pensións de xubilación e máis de 400 euros. Así mesmo, sabemos que os coidados de maiores e crianzas recaen maioritariamente nas mulleres, quen continúan a ser con moito que en máis horas da súa vida insisten nestes ámbitos. Perdón. Así mesmo, as galegas sufriron o deterioro dos servizos públicos básicos durante a recesión económica e as medidas tomadas polo Partido Popular. Tamén hai que ter en conta as repercusións para Galiza dun sistema de financiamento insuficiente tanto para a Xunta de Galiza como para os concellos, que son claramente discriminados e ao que se engaden as imposicións de déficit e restriccións de gasto. Todo isto, xunto con decisións e recortes que se aplicaron desde as administracións galegas e estatal, teñen derivado no infrafinanciamento de moitos servizos públicos. Esta situación tradúcese moitas veces na precarización destes servizos e das persoas que traballan neles, como é o caso do Servizo de Axuda no Fogar. Outro ámbito moi importante de discriminación na esfera dos coidados é o do traballo do fogar ou traballo doméstico, tanto polas desigualdades vixentes na organización familiar e os limitados avances na corresponsabilidade como por ser un ámbito que agocha moitas forzas de traballo precarizado e mesmo alegal. Cumprida conta desta situación, dan os datos que reflicten as grandes diferenzas que hai na distribución dos tempos no fogar entre homes e mulleres ou as consecuencias que o neoliberalismo ten en materia de precariedade agravadas no caso de moitas mulleres migrantes. É, ademais, un ámbito
non suficientemente investigado e estudado, máis que é evidente que ten un gran impacto na economía, que sería insostível sen esa achega non remunerada que lle regala a vixencia do sistema patriarcal. Compre lembrar, por exemplo, que o valor xerado polas actividades no ámbito doméstico representaría o 50,6% do PIB da Galiza segundo a última conta satélite publicada no ano 2013 respecto do ano 2010 con base en 2008. Con todas estas razóns, este 8 de marzo compre recoñecer o traballo do feminismo galego e contribuir desde esta institución a combater a precarización de servizos de cuidados ocupados maioritariamente por mulleres e a dar visibilidade ao que supón no noso sistema económico e social a contribución do traballo invisible dos cuidados como paso necesario para construir unha nova orde social que supere o patriarcado. Por estes motivos, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Arteixo solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguinte acordos. 1. Recoñecer e apoiar as convocatorias do feminismo galego autoorganizado que neste 2020 colocan no centro do debate os cuidados e as consecuencias para as mulleres galegas do sistema económico, social e político no que vivimos, que non podería sosterse sen cuidados que se desenvolven en moitas ocasións de forma gratuita ou a través de precarización de moitas mulleres comprometéndose a traballar para que os poderes públicos contribúan a superar esta situación. 2. Demandar da Xunta de Galiza o seu compromiso coa realización de estudos periódicos sobre o valor social e económico do traballo do fogar e do cuidado, a comezar por dar cumprimento ao artigo 29.3 do Decreto Legislativo 2/2015 do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade e a realizar as actuacións necesarias para que no primeiro semestre de 2020 estea en marcha o desenvolvemento dunha nova conta satélite de produción doméstica. Realizar tamén as actuacións necesarias para que neste ano 2020 se desenvolva un profundo estudo en colaboración coas Universidades Galega do reparto do tempo nos fogares galegos. Comprometerse tamén a iniciar a elaboración do plan de dignificación e visibilización dos cuidados co fin de valorizar e divulgar entre o conxunto da poboación galega a súa relevancia económica e social e as consecuencias que supón para o exercicio dos dereitos das mulleres o desequilibrio que persiste na actualidade, así como as vantaxes sociais dun reparto equitativo dos tempos entre homes e mulleres. 3. Demandar da Xunta de Galiza a asunción de programas relativos á dependencia para garantir a súa prestación universal e en igualdade para todas as persoas usuarias, sen que iso dependa do concello de residencia, con capacidades económicas diferentes e que fai, por exemplo, os concellos máis pequenos do interior, xeralmente cunha media de idade máis alta, teñan que suspender a prestación dos servicios por non poder facer fronte ao complemento da Xunta que a Xunta obriga a pagar aos concellos. Transitoriamente, demandar da Xunta de Galiza e do Goberno Central o incremento da súa dotación orzamentaria de forma que se garanta a continuidade dos servizos e se melloren as condicións laborais e salariais das traballadoras. Pois a moción do Grupo Municipal Popular, con motivo do 8 de marzo, a exposición de motivos é que a Senda 2030 para o desenvolvemento sustentable impulsa o compromiso da comunidade internacional a través do Obxectivo 5 para o logro da igualdade de xénero e o empoderamento de todas as mulleres e nenas. A igualdade entre os xéneros non é só un dereito humano fundamental, senón a base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero e sustentable. A nosa sociedade segue tendo que facer fronte aos retos fundamentais para alcanzar a igualdade real e efectiva. No noso país, a pesar da igualdade recoñecida na Constitución e no noso ordenamento xurídico e dos significativos progresos feitos nos últimos anos, a desigualdade entre mulleres e homes persiste. Dúas das metas que se recollen no Obxectivo 5 da Xenda 2030 son políticas e leis para a igualdade e o empoderamento.
aprobar e fortalecer políticas acertadas e leis aplicables para promover a igualdade de xénero e o empoderamento de todas as mulleres e as nenas a todos os niveis, o uso de tecnoloxía e acceso a tecnoloxías da información e a comunicación, mellorar o uso da tecnoloxía instrumental, en particular a tecnoloxía da información e as comunicacións, para promover o empoderamento da muller. Algún dos datos a nivel estatal é que o 58% do paro rexistrado en España corresponde ás mulleres. A diferenza salarial media entre home e mulleres en España é de 5.941 euros. En España, o 75% das persoas con traballo a tempo parcial son mulleres. As mulleres en España destinan máis do dobre do tempo que os homes a tarefas vinculadas co fogar e a familia. E tan só un 28% das mulleres españolas realizan unha carreira tecnolóxica e un 7% de enxeñerías. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Arteixo presentamos as seguintes propostas de acordo, que é instar ao Goberno do Estado a aprobar o novo Plan Estratégico de Igualdade de Oportunidades 2019-2022, que será tamén un instrumento para dar cumprimento á Senda 2030 para o desenvolvemento sustentable, promover un plan contra a brecha salarial en España e impulsar a efectividade do principio de igualdade de remuneración por razón de sexo, impulsar un pacto nacional para a conciliación laboral e racionalización de horarios para favorecer a conciliación da vida laboral, persoal e familiar, desenvolver unha estrategia nacional para impulsar as vocacións STEM entre as alumnas que inclúan, entre outros aspectos, o impulso desas materias tanto na educación e tamén nos programas de formación do profesorado para mellora na aprendizaxe das materias STEM e posta en marcha de iniciativas para a formación de mulleres en habilidades no contorno rural, mellorando a súa formación no ámbito digital, acceso ás novas tecnoloxías e o uso das redes sociais. E tamén instamos ao Goberno da Xunta de Galicia que, dentro das competencias da Comunidade Autónoma de Galicia, levar a cabo as accións necesarias para conseguir como obxectivo fundamental a igualdade retributiva das mulleres en todos os ámbitos, xa sexan tecnolóxicos, culturais, deportivos, elaborar un programa para o fomento das vocacións tanto da ciencia, da tecnoloxía, da enxeñería como das matemáticas entre as nenas e as mozas para pechar a fenda de xénero nestes estudios e incrementar a presencia da muller nos ámbitos científicos e tecnolóxicos de Galicia. Fomentar e incrementar os programas de alfabetización digital das mulleres maiores e, en especial, aquelas que viven no medio rural, co obxectivo de mellorar o manexo e as súas habilidades no uso das novas tecnoloxías. E o terceiro punto, xa para finalizar, instar tamén o Concello de Arteixo a levar a cabo accións para poñer en valor e dar a coñecer as mulleres referentes galegas que son líderes nos seus respectivos sectores para que rapazas e rapaces teñan referentes femeninos como, por exemplo, na ciencia e na tecnoloxía. Bo día novamente. En principio, o noso grupo está a favor das tres mocións porque unhas complementan as outras. Pero con respecto ao Día Internacional da Muller, queremos dicir o seguinte. O mundo inteiro celebra hoxe o Día Internacional de la Mujer. Nuestro grupo quiere recordar a aquellas mujeres pioneras que murieron en condiciones infames mientras trabajaban. La historia está escrita y nosotros queremos que no se quede en el olvido. Con respecto a ella queremos decir lo siguiente. El 8 de marzo del año 1875, las mujeres de una fábrica textil en Nueva York se manifestaron para exigir mejores condiciones salariales y horarias. En aquella manifestación pacífica, la policía asesinó a 120 mujeres trabajadoras cuando se manifestaban pacíficamente. El 25 de marzo de 1911, también en Nueva York, en la fábrica de camisas Triangle, en plena madrugada, en un edificio de 10 plantas se prendió fuego y las mujeres no pudieron escapar, muriendo 140 de ellas. ¿Y por qué murieron? Porque no pudieron salir por las puertas porque los dueños las habían bloqueado
para evitar robos. ¡Qué miseria en la que vivían! Estas tragedias no quedaron en el olvido, siendo estos hechos el germen de la semilla sobre la que creció la lucha feminista. La Organización de Naciones Unidas en el año 1977, tras varios intentos fallidos, consigue convertir el 8 de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz. También quiero recordar que en la mañana del 24 de abril de 2013, en un edificio de 8 plantas en Bangladesh, conocido por el complejo textil Rana Plaza, trabajaban unos 5.000 trabajadores y trabajadoras, sobre todo mujeres, la mayoría. Cosían para 5 contratistas locales, que abastecían a una treintena de multinacionales occidentales. El edificio se derrumbó en cuestión de segundos, quedando atrapadas miles de personas. Aquel día murieron 1.130 personas y resultaron heridas de diversa consideración más de 2.000. 7 años después, pocos logros y muchas cosas pendientes. Para recordar un dato, el salario de estas personas era de 28 horas al mes y trabajaban de sol a sol más de 72 horas a la semana. Se les conoce como los trabajadores de las camas calientes. De poco vale que nos sumemos o nos adhiramos a las declaraciones que claman por una sociedad en igualdad de derechos y responsabilidades, cuando tenemos aquí cosas muy cercanas en nuestro concello para que puedan cumplirse, como puede ser la paridad entre hombres y mujeres, la igualdad en salarios. Eso quiero referirme a la asistencia en domicilio y a la escuela infantil de Arteixo, a las concesionarias que lo están gestionando. En este concello existe un plan de igualdad. ¿Me podría decir cuándo se publicó, se colgó en el portal de transparencia? Las empresas que tienen concedidas el servicio de ayuda a domicilio en Arteixo cuentan con un plan de igualdad. ¿Existen informes de calidad al respecto? Solicitamos al equipo de gobierno, si es posible, que nos facilite una copia de las bases o pliegos de los servicios citados y una copia de los informes de calidad realizados de los mismos, si existen. Para rematar, decir que para un mundo global existen proyectos o acciones globales, pero como estas, a pesar de los congresos mundiales celebrados sobre el tema, resultan una quimera. Arreglemos si es que tenemos voluntad y queremos las más cercanas, y esas se llaman Arteixo. Bueno, a ver, vou a falar de 2 puntos. O primeiro punto sería o de a declaración institucional da FEM e o segundo punto sería a moción do PP. Con respecto á moción institucional, da declaración institucional presentada pola FEM, que se somete a aprobación, aquí me temo que vamos a ser polémicos e vamos a votar que non, porque queremos dar un toque de atención e unha poñada encima da mesa, porque xa está ben de brindes ao ceo, de papeles mollados, de poñerse lazos na lilana na pela, e despois contribuir a empeorar as condicións de vida das mulleres coas políticas da Xunta ou do Goberno do Estado, que hai para todos. Nós queremos, na celebración desta data, que será o 8 de marzo, situar o centro do debate nos cuidados, en visibilizar que sen o traballo non remunerado que desenvolven as mulleres, este sistema económico e político non podería seguir xirando. Concreto un dato do Instituto Galego de Estatística correspondente ao ano 2013 con respecto á distribución do valor engadido bruto xerado pola produción doméstica, que reflexa que os homes representan o 29,8% dese valor engadido e as mulleres o 70,2%. Entonces, isto nos leva a na precarización dos servicios públicos e na visibilización do traballo dos cuidados nos fogares, que son elementos que afectan a vida a moitas mulleres, é algo no que queremos reflexar
este día, e entonces de algún xeito, como para protestar, porque o meu xeito que tenemos que facer é votar que non a esta declaración institucional presentada pola CEN, organismo que, recordo, o que o BNG rexeitou, do que o BNG rexeitou participar, ainda que lle correspondía unha certa participación, non? Con respecto ao punto número 21, con respecto á moción do PP, efectivamente entendemos como objetivo prioritario que establece a Senda 2030 de igualdade de empoderamento, de uso de tecnoloxía e acceso ás tecnoloxías de información. De feito, é algo no que eu estou comprometido especialmente, primeiro pola miña condición de membro do Observatorio Galego da Sociedade de Información, un organismo institucional formado polas administracións, non? E segundo, polos meus estudios STEM, ciencia, tecnología, ingeniería e matemáticas, non? Un dato, cando eu estudei, xa fai tempo, había o 50% de homes e o 50% de mulleres en informática. Hoxe en día non chega ao 10%, o sea que é un problema que vai empeorando, contrariamente ao que podría parecer. Cada vez vamos a menos. En concreto, en estas materias das TIC necesitamos o aporte das mulleres porque teñen unha visión un pouco diferente de como plantexar os problemas, non? E esa visión ahora mismo se carece dela pola falta de... Por lo tanto, consideramos imprescindible enfocar estes temas. Entonces, en canto aos acordos que se toman o que propón o Partido Popular, votaríamos a favor se se incluiría un cuarto punto, sendo coherentes con nosa argumentación, que falara dun incremento nos orzamentos en cantidade sustancial e eficiente das tres administracións que se citan aí, o Estado, da Xunta e do propio Concello, para paliar, na medida do posible, situacións de desigualdade e de violencia de xénero. Se se acepta esta emenda, votamos a favor, se non nos absteríamos. Gracias. Efectivamente. Eu teño... primeiro unha dúbida. A declaración institucional da FEGAN, da FEM, daba por entendido que non a íbamos a votar. Non, porque como Raúl estaba dicindo que íbamos a votar. Pero para que se sea institucional tenemos que estar de acordo todos, digo, nós non. A ver, eu entendo que é institucional que se votou na FEM. E se chega aquí é para que nos a votemos. Claro, para adherirse significa que a teremos que votar. Para adherir a Corporación de Arteixo, se se quere adherir, terá que votarla. En todo caso, a nosa postura é clara en contra da elección, o que se considere. Ben, con respecto... No, pero é institucional deles. A ver, entendo que a declaración é institucional pola propia FEM. É unha declaración institucional. E non dos seus puntos dice claramente que pide aos concellos que se adhiran a ela, non? Tendremos que decidir se nos adherimos ou non. Eso é o que entendín eu. Vale. Logo, con respecto á moción do BNG, decir que vamos a votar a favor, que estamos totalmente de acordo e que co primer punto na defensa dos movimentos feministas galegos e co seu lema deste ano é un lema moi importante. Decir que, evidentemente, hai moitísimas mulleres traballando no servicio doméstico, hai como reconocidos pola EPA 635.300 persoas que traballan no servicio doméstico e un 88% aproximadamente son mulleres. E hai como 400.000 persoas que cotizan a través deste traballo a Seguridade Social. E que decir que o Goberno está traballando para que estas mulleres perciban tamén a prestación por desempleo.
Con respecto ao tema dos cuidados e da axuda a domicilio, no cal tamén é un sector onde a maioría son mulleres, xa o falamos aquí no anterior pleno, creo que nos trouxemos unha moción para falar e para solicitar con 2 puntos moi sinxelos que decían claramente instar ao Goberno do Estado e instar a Xunta de Galicia a que aumentasen as súas aportacións para que as traballadoras, principalmente traballadoras, tuvesen mellores condicións laborais, exixir nos pliegos que estas traballadoras tuveran mellor condicións laborais. Evidentemente que estamos de acordo con todo eso. Recordar tamén que no ano 2006 creouse unha lei de dependencia aprobada o 30 de noviembre, no cal o Estado se facía cargo da cotización á Seguridade Social das coidadoras, esas coidadoras que nombraba Xurxo e que mencionan o movimento feminista galego este ano, que se refire ás coidadoras que están na casa, que son familiares ou non de xente que está na casa e que non teñen ningunha remuneración por elo, pois cando se creou a lei de dependencia, o Estado fíxose cargo da cotización destas traballadoras á Seguridade Social e incluso algunhas tamén tuveron un sueldo. No ano 2012, desgraciadamente, o Goberno de Rajoy extinguiu a cotización destas cuidadoras de dependientes. O 85% das que cotizaban desapareceron de repente dos rexistros da Tesorería Xeral do Estado, non? Gracias ao traballo do novo Goberno, dende o 1 de abril, o Estado cotizará de novo polos cuidadores non profesionales e podemos decir que esta cotización afectará a unhas 180.000 persoas, o 90% delas son mulleres. Despois, con respecto á moción do PP, nós tamén estamos de acordo, vamos a votar a favor, non temos ningún inconveniente. Sabemos que o Goberno vai seguir traballando neses temas, está traballando dende o xuño de 2018, acortou xa a brecha salarial no tema das pensións, máis ou menos en 2 puntos. Sabemos que a brecha sigue sendo moi grande, que hai un 35%, que é un 35% inferior ás pensións que cobran as mulleres con respecto aos homes. Exixiremos ao Goberno que siga traballando para que se rectifique isto. Tamén, dende fai un ano, o Goberno do Estado fixo un real decreto con medidas moi necesarias para garantizar a igualdade entre homes e mulleres. Por exemplo, a ampliación dos permisos de paternidade, para equiparalos o ano 2021 a 16 semanas, igual que as das mulleres, para que as mulleres non sean discriminadas nas contratacións, porque moitos empresarios non querían contratar mulleres porque tiñan unha maternidade e os homes non. A obligación de registrar os salarios para eliminar a brecha salarial, que eso se faga é moi importante porque aí vese claramente se unha empresa paga máis os homes que as mulleres. Estender o plan de igualdade entre as empresas tamén é moi importante, estánse firmando en moitos sectores que non os tiñan, precisamente nun deles é o traballo. Estamos a traballar con ese tema. Recuperar a cotización, como decía antes, das traballadoras, das cuidadoras de dependencia. É unha cousa moi importante que acaba de facer o Goberno, que é subir o salario mínimo interprofesional a 950 euros, que pensa ampliar hasta chegar aos 1.200, me parece que é fundamental, porque en moitos sectores onde os convenios están parados, onde non se negocian, onde os empresarios fan moita forza para non negocialos, para non facer ningún aumento salarial, en algún, pois, o vivimos nas propias carnes, pois é moi importante que o salario non suba de outra maneira, porque senón quedaríamos estancados nos 700 e pico euros de fai un par de anos. Tamén este Goberno se compromete a modificar a Lei de Violencia de Género, que é moi importante, importantísima, porque estamos sufrindo asesinatos día por día, e a modificala para que se adapte ao Convenio de Estambul. Solo quero facer un recordo
xa digo que o voto vai ser favorable para as dúas, e eu agora só quero facer un recordo. A Lei de Igualdade foi creada, se non mal recordo, o 22 de marzo de 2007. Creouna o Partido Socialista, gobernando. O PP abstúvose en esa lei. En xuño dese ano recurriuna ante o Tribunal Constitucional dese mismo ano. Bueno, pareceme estupendo que vayan ratificando. No ano 2010 crease a lei do aborto. O PP votou en contra. É un dereito fundamental das mulleres a lei do aborto. No ano 2014 foi Rajoy e Gallardón quen intentan modificala ou derogala, e non sucediu gracias aos movimentos feministas de toda a nación. A lei orgánica de 2004 contra a violencia de género tamén foi creada polo Partido Socialista. Como mencionaba antes, tamén se crea a lei de dependencia con esa cotización dos traballadores e traballadoras á Seguridade Social na que o Estado se facía cargo. Creo que temos que seguir avanzando, todos, todas, e traballando, facer que os homes e as mulleres sexan totalmente iguales e que a educación dos nosos fillos sea moito máis forte, moito máis dirixida a todo eso. Que as mulleres teñan as mesmas oportunidades que os homes nos seus traballos, que poidan subir nos seus cargos, que non sexan... temos que romper esa visión de machismo con respecto á muller, de que a muller non poida chegar máis alá en cargos públicos ou en cargos de empresas privadas, e que os xefes non poidan exercer esa manipulación contra as mulleres por ser mulleres, non? Desgraciadamente, estes días estábamos vendo incluso nos medios de comunicación como unha persona moi conocida, como un tenor, non? No seu tempo que tuvo uns cargos, utilizou os seus cargos para someter as mulleres, non? E, bueno, non fai falta tampouco chegar aí, e fai pouco tamén salía público unha empresa moi conocida aquí a nivel nacional, pero que sucediu aquí en Galicia, en Santiago de Compostela, donde un xefe de planta de esa empresa sometía as súas compañeiras, as súas traballadoras a tocamentos, a vejacións, etc. Bueno, nada máis que decir que votamos a favor, que si estamos dispostos a colaborar e traballar e que todos xuntos podemos conseguir esa igualdade tan necesaria. Ben, bueno, indo un pouco por orden, o tema da declaración institucional, non sei en este caso, se queredes, o que nos di é que invítannos as entidades locais a adherirnos á declaración e a sumarnos a todo o que xa expusemos. Entón, temos que decidir se vamos a querer adherirnos ou non ante isto. Se nos adherimos, vamos a utilizar esta declaración para a lectura como declaración ante os eventos que vamos a levar a cabo co 8 de marzo. Vale, que xa aproveito tamén agora para invitalos en estes días, faránse pública todos os eventos que vamos a levar a cabo. O acto central vaise levar a cabo o Venres 6, precisamente para non facer coincidir cas manifestacións que están previstas para o día 8, pero tamén quero deixarlos claro aquí que están todos invitados para que logo non nos digan que nos invitamos aos actos que levamos a cabo. E logo tamén adiantar que sí que, por suposto, estamos de acordo con todo o que comentaron vostedes, entendemos que temos que ir todos na mesma liña e seguir traballando, que nos quedan aínda moito por facer, pero en canto á intervención de Ana, na que estamos todos de acordo, cando falamos de que é o Partido Popular, que queredes liderar este tipo de políticas, aí xa entramos nun conflicto. E cando queremos falar de igualdade, no Partido Popular e nas dereitas hai mulleres. E as mulleres tamén loitamos por iso. Entón, cando queremos dicir mulleres de dereitas e mulleres de esquerdas, vamos mal, porque estamos falando de pactos de Estado, estamos falando de igualdade, estamos falando de non
que teñamos ningún tipo de conflictos, de non a violencia, e estamos a provocala cando falamos de si é un tema partidista, cando os movimentos feministas si son de dereitas ou son de esquerda. É un movimento feminista que o Partido Popular apoia en todo momento, no que nos sumamos e no que invitamos a todas as melloras que haxa. Iso ten que ser así, que non queira levar o banderazo o Partido Socialista. E, sobre todo, porque dende a Xunta de Galicia podería estar aquí, e de feito teño que numeralos, porque me parece indignante oíla falar a vostede de todo iso cando a Xunta de Galicia, que é o máis preto que temos de nós en cantas competencias, xa dende o ano 1992 falábamos gobernando o Partido Popular, xa sacamos o primeiro plan de igualdade de oportunidade das mulleres galegas, do 1992 a 1994. No 95 volvemos a sacar o segundo plan, no 98 volvemos a sacar o terceiro plan. Fixemos a primeira lei de igualdade no 2004, estaba gobernando o Partido Popular. E así podo seguir. Protocolos de actuacións interdisciplinares para mulleres de víctimas de trata, que tamén se falou aquí. A constitución de redes de entidades locais, que foi no 2012. O plan integral de apoio á muller. O sexto plan galego para a igualdade entre homes e mulleres. Non nos esquezamos, porque aquí o papel do home tamén é moi importante. A constitución da Comisión Interdepartamental da Igualdade. A constitución do Observatorio Galego de Violencia, do que tamén facía mención Raúl na súa intervención. A posta en marcha do Centro de Recuperación Integral para mulleres víctimas de violencia de xénero. Se nos ponemos a retomar todos os recursos que están disponibles de cara ás persoas víctimas, de cara a muller e víctimas tamén de violencia de xénero, as puso en marcha e as lidera o Partido Popular. A reforma da Lei Galega de Violencia de Xénero no ano 2016 tamén é do Partido Popular, tamén a lidera o Partido Popular da Xunta de Galicia. O programa de apoio a entidades de iniciativa social para a inserción laboral das mulleres. O segundo programa galego da Muller á Ciencia, que tamén a mencionamos na nosa mención. O sétimo plan estratégico de igualdade, que podería seguir. A primeira aplicación, cando falamos das novas tecnoloxías, tamén a primeira APP contra as agresións sexuais, que é a agresión off da Xunta de Galicia. Cando falamos das novas tecnoloxías, tamén estamos avanzando por aí. Entón, vamos dando pasos, O que quero dicir, e non me vou a estender moito máis con isto, é que é de todos. É responsabilidade de todos e de todas. Non só do Partido Socialista. E de cara ao que mencionaba Antonio, comentarlle, Antonio, que temos un plan de igualdade que agora mesmo xa temos contratado unha empresa para actualizalo. Estamos traballando nesa línea de actualización, que de feito tamén, se tende suxerencias para mellora, podemos pasarlle o que está agora en vigor, para que o revisen, por si queren facer algunha aportación para o novo plan de igualdade. O igual que os pregos que precisa, si que tiña en conta do SAT, non sei se dicía algún máis. O de servicio... A escola infantil de Arteixo. Vale, a escola infantil, moi ben. E informes de seguimento dese servicio. Sí, por suposto, sí. Sí. Vale, a nosa intención de voto vai a ser a favor das dúas mocións. Gracias. Eu, así desde fora, quedamos un pouco absortos estamos vendo como dos personas poñéndose medallas, cada unha a ver quen de máis, e quen queda máis bonito, non? Pero a realidade objetiva a día de hoxe que a situación de desigualdade está aí, e a situación de violencia no xénero está aí. Entonces esas medidas non son eficientes, se comproban si efectivamente levándoas a cabo. En realidade, todo eso son brindes a ceo que criticábamos antes. Entonces é o momento de dar un puñada encima da mesa e decir xa está ben de poñerse lazos lilás na lapela, xa está bien de declaracións institucionais que non chegan a ningún lado máis para que leren un acto e que a xente está pensando en outra cousa. Xa está ben, dediquémonos a facer políticas activas, incrementemos os orzamentos. Por eso eu insisto que na moción do PP votaríamos a favor se se incluye, creo que é un cuarto punto no que se inste as tres administracións a que incremente
ese orzamento e de vez se acabe con este problema. Xa sabemos que é moi difícil e que levará tempo, pero é que nas actuacións actuais non se está facendo nada, non se está chegando a ninguna solución de ningún dos problemas. E xa está ben de poñerse medallas. Xa está ben. É unha cousa que xa dá noso os demais, non? Eu son máis que ti eres peor que a mí, ti non sei que. O sea, isto efectivamente é un compromiso de todos e temos que acabar xa, de feito, con estas dúas lacas que hai, a desigualdade e a violencia de xénero. Gracias. Sí, ben, Inés, creo que non entendiches nada. Eu non falei nin de mulleres de dereitas nin de mulleres de izquierdas. No meu argumento non nombrei mulleres de dereitas nin de izquierdas nunca. Non as nombrei. Nombrei leyes que están aprobadas. Aprobadas. E que as presentou o Partido Socialista nese caso e que o PP se puido adherir a elas e votar a favor. Se non o fixo, os seus motivos tendría. Solamente nombrei eso, o que está aprobado. E mencionei o traballo que está a facer dende o ano pasado o goberno que está gobernando agora. Podedes adherirvos aos novos proxectos. Evidentemente que me parece moi interesante a vosa moción e confío en que polo menos no que toca o goberno do Estado se poida levar a cabo esa labor e moitas máis labores. Creo que temos un Ministerio de Igualdade cunha ministra estupenda e inmellorable. Non se trata, Raúl, de que nos poñamos medallas, non se trata de eso. Eu son membro dun movimento feminista, pertenezco á Plataforma Feminista Galega e evidentemente que apoio igualmente que apoio os movimentos feministas, apoio tamén a labor que fagan dende as administracións, de todas, deste Concello tamén. Acudirei aos actos que nos invita ahora Inés, se podo, se o meu traballo me deixa acudir. Pero tamén como membro feminista que son, invito aquí a todos os presentes a que acudan aos movimentos feministas que este ano van a suceder o día 1, que vai haber unha manifestación nacional en Verín. Preguntémonos por que en Verín. Por que se elixe Verín? Porque se quería facer que as mulleres de Verín tuveiran que ir a parir a 70 kilómetros. A ver, aquí a que nai sabe moi ben cando che dan os dolores de parto, a ver se podes chegar a 70 kilómetros a parir. Algúnas pode que sí, e outras ao mellor se apairan no camiño. E con riesgos moito máis fortes que poder parir no paridoiro de Verín. Por iso se vai facer en Verín, evidentemente. E logo, o día 8, hai unha gran manifestación na Coruña na cal participan miles, centos de movimentos feministas de todos os colores, de todas as sensacións. Invito tamén a que as mulleres de dereitas, como nombre Inés, participan nelas, porque eu, a verdade é que vexo poucas, moi poucas, participando neses movimentos, ou por non decir ninguna, porque, vamos, non é que lles pido o carné de que son, pero se notan, se sinten. Pois invito a esa participación. Como estou totalmente de acordo co que di Raúl, máis que declaracións institucionales, máis que outras cousas, temos que, primeiro, unirnos e estar totalmente de acordo. Sería interesante que, ao mellor, todos, me refiro a todos os partidos que están configurados no Congreso, e algúns, desgraciadamente, non o están. Non me esquezo de fai uns meses, que unha diputada da Asamblea de Madrid chamoulle demos ás feministas e dixo que o empoderamento era mellor facer cursillos de coser e cantar en tal. Eso é o empoderamento de algúns. E son socios de goberno en distintas comunidades do noso país. Entonces, ao mellor teñen que, todo eso que Inés me explicaba a min, ao mellor é mellor que yo explique a elas, que entendan dunha vez o que é a loita feminista e que entendan dunha vez que as mulleres o que queremos é igualdade, un trato igualatorio e que nos deixen, principalmente, que nos deixen de matar xa. Eso é o que queremos, que deixen de matarnos e de violarnos e que nos traten como seres humanos, iguales aos homes. É o único que pedimos ás mulleres, as feministas e as que non pertenecen a movimentos feministas, pero que creo que calquer muller que teña un pouco de dignidade vai a pensar o mismo. E que as mulleres que pensan diferente e que non lles importa eso é porque non teñen dignidade. Simplemente eso. Ben, pois para ter dignidade temos que empoderarnos, Ana, hai que empoderarse. As mulleres temos que estar empoderadas para estar en plena igualdade de condicións con todos.
Bueno, como discurso máis coherente, comparto o que dice Raúl, sin dúbida que temos que ter na mesma liña, e o que digo, cada vez que traemos un punto destes a pleno, é o que vos digo sempre, porque non sei se recordades no último pleno que trouxemos, bueno, creo que foi en novembro, do 25 de novembro, e dende aquí non podemos sacar unha moción institucional porque non estábamos de acordo os tres grupos, falamos do mesmo, pero finalmente será por levar bandeiras ou por o que sexa, pero non estamos de acordo e nunca chegamos a un punto de conclusión. Entón, é un discurso en vano, porque finalmente a hora de votar nunca nos ponemos de acordo. E non é tema de levar bandeirazos nem non levar bandeirazos, é que a realidade está aí. Queda moito por facer, pero avanzamos moito. E en canto ao punto que comentaba Raúl de incorporarlo, non temos ningún inconvinte, pero tamén é certo que non é suficiente cunha dotación económica, porque esa dotación económica hai que saber xestionala. Porque non serve de nada, igual que o Pacto de Estado a día de hoxe, pois sí que xa nos nutriu tantos concellos, que sí que recibimos xa unha maior cantidade económica e tamén as comunidades autónomas, pero non é a solución para combater realmente nin a igualdade nin a violencia de xénero. Isto é un problema que vai moito máis alá, e temos que empezar por o tema da educación e demais para erradicalo, e empezar cos máis pequeniños, que o mencionaba tamén na nosa mención, as nenas e os nenos, que moitas veces nos esquecemos deles, e hai que empezar por aí. Non penso que sexa só unha dotación económica, aínda así o vamos a incorporar tamén. Bueno, e además, si quería hacer outra puntualización. Bueno, hoy que hablabais tamén de víctimas de violencia de xénero, os en Madrid, non sei se viche desas noticias a primeira hora, que temos unha víctima en Madrid recente, hoxe tamén. E como titular, que Ana falaba da boa do goberno do Estado de España, cando, facendo referencia ao punto 3 que mencionaba Surso, perdón, era no punto 2, tamén quería facer mención que o goberno do PSOE, e máis Unidas Podemos, que temos aí a nosa ministra, como dicía Ana, a ver como vai desenrolar, hai un punto no que teñen, que vámoslo a seguir, e poderemoslo traer en breve, que dice que culminaremos con carácter prioritario la plena integración en el régimen general de la seguridad social de las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura. Firmaremos y ratificaremos el convenio número 189 del 2011 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Por tanto, vamos a ir seguindo este tipo de compromisos, o igual que xa que son tan efectivos, hoxe mesmo vemos que hai un titular no que di que Irene Montero pone en riesgo el 016 de atención a las maltratadas al retrasar la renovación del contrato. Polo tanto, o que temos que facer é ser o máis operativos, o máis asisivos posibles e non poñer en riesgo as víctimas. Moitas gracias. Bueno, primero vamos a proceder entonces a la votación de la declaración institucional presentada pola FEN relativa ao 8 de marzo, Día Internacional da Muller 2020. Procedemos a votación. Votos a favor? Abstencións? En contra? Vale. E ahora procedemos a votar la moción presentada polo Grupo Municipal do BNG sobre 8 de marzo. Votos a favor? Unanimidade. Sí. E votamos entonces a moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Popular con motivo 8 de marzo. Procedemos a votación. Votos a favor? Perdón. Como quedaría entón o punto cuarto? Sería un punto cuarto que debería instar as tres administracións a que incrementen o orzamento en cantidade sustancial e eficiente. Despois te paso, ¿no? Sí, despois te lo pasa, Raúl. Sí. Incluiríamos ese punto cuarto que acabo de solicitar entonces Raúl. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidade. Sí. Incluyendo el punto cuarto, ¿eh? Sí. Sí. Asuntos de urgencia.
Hai un asunto de urgencia, Sí. el tuyo, ¿no? Sí. Sí. A eso. Pero bueno. Ya busco, ya pregunto. Es unha cosa moi sencilla. Es unha previa ratificación de urxencia, se solicita ratificación polo Pleno do decreto da Alcaldía 432-2020 en relación a un requerimento efectuado pola Diputación Provincial sobre a obra incluída no POS Plus 2020 de mellora do sistema de bombeo de auga potable Sobrado Pastoriza. Se incorporou outro día, era unha cuestión técnica de un requerimento en relación ao proxecto que se remitiu no seu momento polo Concello, vale? Se acordou xa por decreto, pero requiere ratificación. Procedemos entonces primero a ratificar la urgencia. Primero procedemos a votar la ratificación de la urgencia de este punto. ¿Votos a favor de la urgencia? Y procedemos entonces a votar el propio punto, ¿no? Es también una ratificación. ¿Votos a favor de la ratificación? Debatímola ou non? ¿Debatir el qué? Claro, o sea, estamos... Pero la moción habrá que... No es la moción, Raúl. Es todavía, es lo que te acaba de decir. Es el post. Vale. Do punto ante, o sea, en relación ao punto do post Sí. 2020. Ahora tenemos que votar esa ratificación, no la urgencia, la ratificación del punto. ¿Votos a favor de la ratificación del punto? Unanimidad. ¿Asuntos de urgencia? Sí. Hay un asunto de urgencia presentado por el Partido Popular, pero lo vamos a retirar del orden del día, ¿vale? Lo vamos a proceder a quitar. ¿Vale? ¿Hay que votar la rectificación? Sí. Procedemos entonces a votar a la propuesta de retirada de la moción de urgencia presentada por el Partido Popular. ¿Votos a favor de la retirada? Es un mero trámite, porque como era urgente, es un A ver. formalismo. Es un formalismo. Es un formalismo, hay que proceder a votar la retirada. Es formalismo. Entonces, ¿votos a favor de la retirada? Unanimidad. Vale. Y ahora vamos por el punto B, parte de control, dación de conta dos decretos e bandos ditados pola Alcaldía Presidencia e das xuntas de goberno local. Sí, dase conta dos números de decreto insertados no libro do 138-2020 ao 424-2020, así como o bando que se expuxo sobre o que se expuxo o censo electoral de data 14 de febreiro de 2020, así como das actas da Xunta de Goberno Local da 19 de decembro, 16 e 30 de xaneiro e a extraordinaria de 30 de decembro de 2019. Nada más. Preguntas. Rogos e preguntas. Antonio. Tiene una participación del 8%. Es una instalación que limpia y trata las aguas residuales urbanas que son generadas y vertidas a la red de alcantarillado por las viviendas e industrias de los 5 municipios que constituyen esta sociedad anónima, que luego, una vez sometidas a los diversos procesos de depuración, se vierten al mar por un emisario de 900 metros. La pregunta que le hago al equipo de gobierno es la siguiente. ¿Qué objetivos tiene nuestro concello para que en el futuro se desarrollen y lleguen a la EDAR 2 redes separativas, una de aguas fecales y otra de pluviales? 2. Polígono de Morás, una infraestructura de última generación. ¿Podría decirme si se está dotando de redes separativas? En caso afirmativo, ¿dónde van a verter las aguas pluviales que van a generar 1 millón de metros cuadrados que antes eran monte y ahora serán totalmente impermeables? Sí. Bueno, a Escola Infantil Municipal de Arteixo mantén unha concesión coa empresa FESAN que remata este verán, a 31 de agosto.
A situación das súas traballadoras e traballadores polo convenio de escola infantil asignado en 2019 en relación cos seus salarios é bastante preocupante pola mínima suba nos salarios a percibir, non recuperando 7 anos de desconselación salarial, por exemplo, para todas aquelas escolas que manteñen en vigor a concesión do servicio. Pois caso de renovar a concesión, que non prorrogar, aplicaríanse outras tabos máis justas e dignas en consonancia co traballo a desenvolver, responsabilidade e constante formación. Ademais, estáse a producir unha discriminación ás categorías de educadoras, de tal xeito que co aprobación do salario mínimo de 2019 e agora o novo salario mínimo interprofesional de 2020, as percepcións salariais todas adaptaránse a este, quedando todas as categorías laborais igualadas a este salario. É dicir, se sacas e cobraban o mesmo as educadoras 910 euros que as categorías máis baixas, cociñeiras, limpiadoras, que cobraban 900, agora pasarían a cobrar xusto o mesmo, 950, que é o salario mínimo interprofesional. Esta situación irregular pode solucionarse con un novo prego de contratación unha vez que remate o anterior, mas existe a posibilidade que o Concello ou a empresa se acollan a prórroga deste, prorrogando a irregularidade e discriminación. Con un novo prego, como mencionamos anteriormente, as tabas a aplicar serían outras por convenio, que se asustan máis á realidade das exigencias entre categorías, pois as educadoras pasarían a percibir ser 1.000 euros. Por todo ello, plantexamos as seguintes preguntas. Primeira, pensa o Grupo de Goberno acollerse a unha prórroga da concesión ou pretende desistir expresamente dela? Segundo, caso de prórroga, ten o Grupo de Goberno a intención de buscar unha solución a esta situación irregular? Gracias. Comentar que bueno, fai unhas semanas recibín as traballadoras da escola que me estaban a comentar esta situación na que falamos que realmente son as condicións da propia empresa, non? Aínda así interesámonos polo tema, porque o que queremos realmente é que os traballadores estén satisfeitos e que teñan as condicións o mellor posible, pero é certo que, revisando todo o expediente, temos que a solicitude de prórroga por FESAN, por parte da empresa, realizouse xa o 10 de outubro do 2019, e xa temos os informes favorables tanto do Departamento de Educación como de Contratación, de Intervención e de Secretaría, xa con data 12 de decembro, tamén do 2019. Polo tanto, o expediente xa está moi avanzado para poder, hai que seguir ca prórroga, e entón o que vamos a facer é interesarnos xa de cara ao novo, traballaremos xa no novo pliego para que reúna todas as condicións e así poder mellorar os dereitos e as condicións dos traballadores. E cando se calcula que sería ese novo pliego? Porque creo que hai posibilidade de dúas prórrogas, non? No, o contrato, a asinatura do contrato foi o 9 de febreiro do 2018. Por tanto, a duración do contrato vixente era do 1 de marzo de 2018 a 31 de agosto deste ano. En agosto vence o contrato. E a estas alturas, xa para este non podemos facer nada. Non prorrogaremos, en todo caso, o seguinte, que aínda nos quedaría outro ano máis, e o que faremos aí é revisar o pliego e sacalo novo. O sea, habría esta prórroga que se iniciaría 31 de agosto, pero a seguinte... A seguinte, sí, xa se revisaría para mellorar e recoller todo o preciso. A denunciaría ao Concello, non? Para non prorrogar. Exacto. Antonio, a la pregunta que me haces aquí, ¿qué objetivos tiene nuestro Concello para que en el futuro desarrollen y lleguen a dar dos redes separativas, una de fecales y otra de aguas pluviales? Te voy a facilitar lo que es el proyecto de Novotec, de un poco, que es el proyecto de conexiones exteriores del Parque de Actividades Económicas Empresariales, donde aparece todo reflejado, tanto lo de saneamiento como lo de las pluviales. Decirte que, bueno, en primer lugar, al dar de bens, las pluviales nunca llegan, nunca.
Y, sobre todo, lo que es referido al tema de saneamiento, se está haciendo una obra de refuerzo del colector, de la red principal de saneamiento del propio polígono, que está yendo pues, del polígono Morás hacia la rotonda de Sabón. En la rotonda de Sabón se va a mejorar lo que es el tanque de tormenta y después se va a reforzar en un segundo proyecto todo lo que va hacia la zona de Ferrol Atlántica, hacia el bombeo de Sabón, incluso también se va a reforzar incluso zonas puntuales donde había la intersección del cruce de Suevos con Rañobre que rompían carga cuando había pues, concentración de pluviales. De todas maneras, lo tenéis aquí en el proyecto de conexiones donde está explicado, ¿no? Y luego, el tema de las aguas pluviales, pues también está bastante bien explicado. Crean como dos estanques, dos zonas de un poco, vamos a decir así, de laguna, y luego por otras calles ya están haciendo drenajes directamente a lo que es el terreno y también acometidas de caudal a los cauces fluviales que hay, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy eminentemente técnica. Os facilitamos mejor el proyecto que en este caso ha hecho Novotec y, bueno, pues con estas dos actuaciones quedan totalmente garantizadas las pluviales y lo que son todo el tratamiento de saneamiento. El saneamiento refuerzan el saneamiento actual de Arteixo para que llegue en buenas condiciones o perfectas condiciones a lo que es la Dar de Bens. Y las pluviales las intentan tamizar antes para que vaya por su propio cauce, drenando también, porque están utilizando y emplean también algún tipo de plantación para que les aporte el drenaje. Piensa que es mucha ladera que va a absorber también bastante agua y esas dos lagunas previas que hacen un poco como depósito regulador de aguas pluviales para después ya ir vertiendo lo que es el agua de pluvial un poquito más, vamos a decir así, más tamizada a lo que es el cauce fluvial. Pero es mejor que os facilite lo que es el proyecto, que lo entiendes bien. Yo te lo puedo leer, te puedo leer un poco el informe, pero... Lo que hay que considerar es que si queremos potenciar, por un lado, el área recreativa de Seixón, y si queremos hacer potable el agua de Sabón, hay que pensar que en los últimos 4 meses ha habido 817 litros metro cuadrado, han caído en este país. La media mes son 200 litros metro cuadrado. 1 millón de metros cuadrados, ¿cuántos litros pueden aportar al río? ¿Sabes lo que pasa? Que yo que estuve en las últimas, vamos a decir así, por una noche en las últimas inundaciones que hubiera, tú fíjate que el problema de lo que es la zona del Seixedo no venía de lo que puede ser la zona de Morás, venía de la zona de Villarrodriz, porque el río de Villarrodriz iba extremadamente cargado. Y además es un río que tiene una configuración eminentemente plana. Entonces, si hay mucho caudal allí arriba, ese caudal le aporta principalmente a la zona del Seixedo, que fue también cuando optamos por bajar un poco las barreras del embalse para intentar desaguar todo. En lo que es el estudio del polígono de Sabón está perfectamente evaluado y contenido. ¿Qué pasa? Si vienen riadas y riadas y riadas, la verdad que es un problema que afectaría no solo a este entorno, sino a distintas zonas del concello de Arteixo. Está bien planteado y programado lo que es el polígono de Morás, pero bueno, vamos a seguir un poco. Es mejor que veáis vosotros lo que es el proyecto, ¿vale? Y lo analicéis. Yo lo que vuelvo a insistir es que a las empresas que se instalen en Morás obligatoriamente tienen que figurar en sus proyectos inequívocamente un proyecto que recoja cómo van a gestionar el agua. El agua no va a tener problema, incluso yo creo que va a haber empresas que... Los baldeos que se hacen en las empresas se hacen como se hacen. Yo ayer pasé por casualidad por Suevos al lado de la empresa que huele también y allí se estaba haciendo un baldeo directamente a la calle. Eso lo pueden hacer, eso tienen que sancionar. Bueno. Entonces, el ciclo del agua, aquí todo el mundo pasa y es el futuro de nuestra vida. Sí. Vale, esperad un momentito, terminamos la sesión, levantamos la sesión. Recordaos, el 9 es el pleno de elecciones, ¿vale? Sí, 9 a las 9:30, ¿vale? Sí, y pues muy próximo, o a lo mejor algún día antes o algún día después, va a ser el extraordinario de aprobación de presupuestos definitivo, ¿vale? Contar con esas fechas. El 9 es lunes, sí. Si se pudieran concentrar los dos, o hacer uno después de otro, mejor, pero... El pleno ordinario vai a haber, porque coincidiría coa campaña, ¿no? Lo que decidáis vosotros.
Claro, sempre eu. Sempre eu. Siempre hubo, Raúl. Listo, pues levantamos la sesión.